단계 저장수 단계 저장 쯤을 좀 많이 이거 진행이 당연히 유저 때다와 대담은 제르비 소나신 거는 제조다 그래서 신의 할레비 자체보다 다행히 그래서 도와주나 신기 자식배 무지비 자체보 대자신의 자체보다 말에 그지를 되게 무슨 비하여를 되게 자체보 다지양 유리되면 내가 아니 유지시가 오면 말해 다지양이 그래 상랑 다저 상에 주저라 들들 두세 쉐년도 주시죠 그 상에 주저라 부모 주저라 신강라 부모들 자기어디 내와야 말해 상에 두저라 상이 두저라 주저라 아들 내와야 말해 상에 두저라 랑 딘디간라 드르냐제나라니 어디 로차 루드 로차인데 어디 내와야 말해 저들 내왔단 말해 그래서 신도 가서래 신도 지라와 근데 루디 가서래 메신나신 지를 라라와 지를 때제 추전나신 지를 때제도 자치거라 근데 저와 가서 지금에 로가트 다와가트 된다가트 니와가트 추저가트 까마가트 끼지가트 내가 좀 찾아야 말다 찾아야 짠 매베 그때 이네 다 들으랑 그런 거 예셔나지 들으랑 전에야 아메 가와는 깨버다가 남지 아메 가와는 깨야 대쇼다가 어디 신줘야 돼 아니 신의 마귀거든 이 보즈가 시었다 들으랑 아니 러시아가 시었다 들으러 봐 그것이도 다 들으랑 들지 몰라 잠인다 아무에 잠을든다 바위나 뭐 잠을이나 신도가 다고 다 들은 랑주야 봐 시자 이제는 다고네 야제 들은 랑주야 다 줄은 못 대야 봐딱 네 그래 지금 이제 딱 와이 봐 삼신 아니 드란 라임 드란 로차지 내전은 로차지 같이
근데 그다 좀 때문에 다 스페르 좀 때문에 그 깨는들라 장대 야구지 그렇게 미친데 신매 게 야구지 전부 그 가면서 요래 왜 전주에서 뭐다 어떻게 인사와 아니 부모지가 너버스 동대 너버스보다 경기 부모도 좋아했어요. 부모도 좋아했어요. 지금 중다단지. 딱 가시 두세 가시야 메다레 중다단 도전 진리 가서래. 그 동대 너버스 저러 요러와 제장 근데 단 남지 아마도 가서래. 그래 나도 지 아자지 예수제 보고 좋아했나 가이나 어제 외자 연재 프로젝트에서 개라지 연재 프로젝트 지지요자 세상이데 드림 부모도 저 너를 주다 근데 생이데 생이 아저지 되면 아저 거의 이제 보이는 서제 보이는 지면으로 남이들 개라지 연재 프로젝트 계속 그 연재 프로젝트 맵지 괜히 그런 멋지나라 그런 심재나라 심지 그래서 정말 또 장고 정말다 나다스 찬송 지는 게 달라서보다 당고단 드림을 보다 망부여 당고니 내지 지름부터 요섬단 단진 언단다 로 정단다 루디 배 제버제 루디 semje nyawa changdaba, ida changdaba, tunru changdaba, mi changdaba, hatram, hamayin changdaba, tin changdaba, tam, bhadu semje changdaba, tam, jale, langulu zachaba zini. Pe zachaba, shiu zini. Ode da tarang rochada. 진대 망타 주었다. 그래서 나당하시 되어서 아주 당고 건데 잘라. 그래 건데 잘라 어제 진대 마송아 마시고 야간주야 봐. 야간주야 부터 말에 미자 말에 담배 쥐자야 봐. 미자 가와서 뭐 죄미신 말. 소모진다. 진양은 소모진. 진양 소모진 되게 좋아하지. 저는 재미있는 거지. 진양 소모진 되게 좋아. 주들을 까만을 끼지를 소모진 되게 좋아. 진짜 담배 주제. 네. 담배 주제야 그거 해봐. 어떻게 미세면 재미있는 거 가와서 제 재미있는 거 가와서 지금 3절 때문에 손만 먼저 손분은 돼야 돼. 증수는 주저가만 끼지를 숨었다. 배 야점 주지를. 스스로 되고 숨었지 되고 그래도 마시고 숨었지 되고 혼자 매와. 그래서 라운터 매와. 기치를 라운터 매와. 내년 새야 봐. 동네 그 동네 줄 내년 새야 봐. 재산 기질 나온다야 말이야. 재산도 주세요. 저기 가서
래 다 재미심을 주주를 가만히 끼지를 쏘면서 대강 담배주 자고 봐. 남았지. 아니 개상에 쇼낭신 대다 산지오 구수다 당하다데 뭐 가자르 그 구발 제었던지 제바던지 하 레페인 손을 좀 빠바바 맞아왔지 손을 스위스 제미스 손을 스위스하고 아 제베다 가정에 subject 2到线没打过开山subject 2到了你想不得你大家都嘛在对个定点都是在那么对吧啊这样呗那么的这아니 제 처바를 차다 고라다 처바를 부에 처바를 부에는 처바를 부에 예 상계탐 어디 가자 상중 뭐 전 처바보다 처바 직장 선을 남이냐 봐 직장 오다 전화식은 들어봐. 대줄았니? 처바 가서래. 맨 처바를 지나. 처바 가서 부어있네. 다뒤 평양들. 근데 지금 되는 소문하신 게 산재를 위는데 참여해 여러 구슬도 그 위는데 나가도 참여해. 저는 처바들 되게 평양 나가도 탐해봐. 참여해. 대충 놀로 타면 참면 뭐 저까지 와송도 데우디 저거 데우디 저가 간데지 보이네 징아란도 자동 주거마동 가인다 저거 보였다 가가서도 저거 보였다 가인다 가리네다 신도를 저보네 가르쳐 상대라 표현된 난것도 참여봐. 그런 소리인데 참여봐. 다들 팬데 참여봐. 어다 주위층도 왔잖아요. 놀래. 가서 다이마. 진짜 지켜봐. 아마치. 근데 전에 나는 제가 아니 그래서 저번에 푸에 가와 동주 자장 저시 내 손에 미지 내 손에 떼매봐 대두가 자자 저번에 산자 저번에 저 가리네 누가 네 어디 시험을 자자 진짜 그러면 진 어디니 링해지 가라가서 네 가서 lama berarti rangi lama berarti jatuh kuat kan oda coba kerja punya oda cucu sangje cuy genji tangan deba tangan sih kusung tu ten tangan deba coba tangan deba coba punya lejang sakpa kata siapa tadi 교수는 라마 좋지. 근데 어떻게 돼? 누가 가서 걔는 제단 가서 주인 봐. 안도 저가 나 아가 반대 부분도 알고 있는 싶다. 딱 야한테 삼을 땅아 이나 오다 티가블 레레가블 페페 빠빠빠빠 페빠도
매번 섬주 왔다 대표는 되게 열다 당이 시에 되게 열다 레레 쳐버려 제자 라마자 삼당이나 가임이 제도도 가임으로 돼 도가타다 찍으려 돼 제자 제자당에는 할벌 받아 섬져 저부터 찍으란 게 보이네 빠빠 라마치 그냥 하자니 다들이 누르지다 그러나 샘제라 집었다가이나 하딩에 가자 샘제라 집었다가이나 다 집어 그러잖아요. 그러나 대승을 바바수 쓰었다면 바바순기도 알아. 바바순기도 나라 산지기 빠나 소서다. 자 양마지 저 집었다가 이나 다디 가서 리우디 티게가바 티게 내송라 미게와 가바 티게 가와 취재다 그래 취재다 취재라면서 나도 다시 야부 참아 sonda 가와 취재 나보다 오다 까봐 진짜 저한테 강로 타봐 진짜 대다 지금도 제자 까봐 진짜 무슨 잡아 자 양마지 심리질 좀 당이나 어디 파바숭나 되나 중화래 아니 가르쳐 그래 전이 깨웠는데 깨와 빠빠빠 늘 당보다 드니까 나참 해봐도 드니까 줘봐 뺀저 전부 가서 다시 깨웠는데 깨와 파탕마다 야진당 쏘고 어떤데 가서래 뺀저 좋아 전부 가서 또 오늘 좀 못다 들에 전제 타도다 산지 그만도 중화래 반응에 전달을 해나 토연대 센터에 중앙에 롱달롱대 팀도 오대 빼는 짠 양마지 점지질 집 땅아이나 하고서가 짠 양마지 내 땜바라 수월에 짠 양마지 점지질 집 땅아이나 호패는 요레스 어디 청거래 제자 딱 가서래 제자 가서래 다 가서래 당한테 님의 지금 나라 도쇼보다 심지어 배다 제도 앞에 심지어 무슨 일 가위나 저 가서 지나가 제니 미드 도쇼를 패배 삼로 다 삼상보 가서 저는 장주였으면 자 장주였으면 선상보 다 들어와더니 도쇼를 님의 심지어 패다 주도가 엘레 건조를 찾으면 제도 파샤 심지어 찍불을 쏘자다 큰 패다 제주도 카누가 제도가 그 대삼도 패다가 삼도 치우 제도가 이만이가 제자 라발라마자 진짜 다다 수파스는 나 손사부데 아등가 좀 되게 뭐 생각도 손사부데 어다디 어디로다 깨워는 깨워 어디 섬당을 깨워는 깨워 빠빠빠빠라마 잘하상 받은 야전에서 근데 깨워는 깨워도 어디는 빠빠빠 산조 가면 돼요 어디서 대서다 들으셔서 소나면서 소리에서 드디 옆에 소나면서 소리에서 잠드는 중얼이자 자 룬디에는 상
자장 들으래 빼빼빼 먼저 무슨 맞잡아 못하 지금 전에 하늘라 라마 친 두드 하다 이제 누가 두드 봐 친 삼자다 봤어 뭐 네 소주산 조금 다가 선제 집을 찾아서 보다 전부 인재선이요. 선제 집을 저 엘 건조 갈 건조 되지 가서 건조 캘리게 매매 이네요. 잡아든 인지기 어디다 쓰면 켰네. 어디다 저자 맞아요. 어디다 지금 전화 님은 인가 제도 쟤는 소리 이제 나 그래도 저건 진짜 다녀서 밀리다 좀 다세서 들으래 제가 어제 저다 들을 굴론들다 제가다 다들이 랭에 주고 가서 그래 그거 상당 지대 지문이 뭐라 가만 잡아도 생각 제일 하면 지면들라 배버리스 상당 지대 지문이 뭐라 가만 잡아도 생각 제일 하면 지면들라 배버리스 어때서 말이 아니 많이 대링 미지세 대화도 봐 리마인 많이 매월 주도 진이되면서 왕 하지 남단 시지 매월 그저 진짜면 싸우는 거랬어. 진짜면 싸우는 거랬어. 진짜면 싸워. 제가 저 단단한 최치고 단단한 그래 단단한 다 지난 자마도 그래 저 자마 그대로 그래서 자마로 간 것에서 나 최치긴 세 많이 당긴 세로다. 네 기절은 탔을 다들 그래서 내마 그게 프랑스래야. 나 프랑스로 당벌가면 줘. 니왜 야 어디야 मैले सधैँ भन्ने जस्तो गरेर तपाईको जो अहिले जेर मुजेले भन्नुभएको छ जसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जीवन यो एक बारको चाहिँ मानव चोलो यो पाउन अति दुर्लभ छ यो पाएको यो यस्तो खालको अमूल्य दुर्लभ मानव चोलोलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यति मात्र होइन अब हामीले आज जस्तो हिजो बेलुका हामी सुतेर आज बिहान जिउँदै जीवितै हामी उठ्ने हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ सौभाग्य पाएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब आजको यो हामीले चाहिँ यस्तो खालको अमूल्य जीवनलाई यसरी पाएको यो चाहिँ मानव जीवनलाई हामीले चाहिँ धर्म चाहिँ अब फेरि त्यति मात्रै होइन त्यस्तोले पाएर मात्रै होइन त्यो माथि पनि अझै हामीले जीवित मात्रै भएर होइन फेरि बुद्धको धर्म चाहिँ श्रवण गर्ने अवसर पाएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ वास्तवमा भने एउटा मेसिन जस्तो हो जसरी मेसिनभित्र चाहिँ विभिन्न चाहिँ अरू सानसानो अरू चाहिँ मेसिनहरूबाट जडित भएर अनि अन्तमा चाहिँ त्यो मेसिन पुरा चल्छ त्यस्तै गरी हाम्रो शरीर पनि विभिन्न चाहिँ अङ्गहरूबाट चलिरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक चाहिँ चलिरहेको जीवन चाहिँ हरेक क्षण चाहिँ घन्टा मिनेट सेकेन्ड हुँदै त्यसरी चाहिँ चलिरहेको छ र यो चाहिँ कतिसम्म चल्छ भन्ने त्यसको निश्चित छैन जसरी एउटा मेसिनको एउटा पार्ट पुर्जा बिग्रिने बित्तिकै त्यो सम्पूर्ण मेसिन बन्द हुन्छ त्यस्तै हामी पनि त्यस्तो हुन बेर लाग्दैन जतिखेर पनि किन भन्दाखेरि हामी अहिले सुत्ने बेला हामी वास्तवमा नै हामी राति सुत्ने बेला भोलि चाहिँ जीवितै उठ्ने नै के भन्छ हामी सम्झेर सुत्छौँ तर वास्तवमा हो भने अब हामीले बुझ्ने हो भने हामी राति सुते पनि राति सुत्दाखेरि जीवितै भए पनि बिहान उठ्दाखेरि हामी जीवित नभएर मृत्यु भइसकेको पनि हुनसक्छ त्यस्तो खालको अनित्य हो हाम्रो जीवन चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब खास गरी हामी चाहिँ एकदम निश्चित जस्तो गरेर बेलुका सुत्दाखेरि फेरि भोलिको धेरै योजनाहरू पनि बनाउँछौँ तर किन भन्दाखेरि वास्तवमा नै अघि भने जस्तो गरेर भोलिको दिन र हाम्रो
चाहिँ मृत्यु को पहिला आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो खालको अनिश्चित, त्यस्तो खालको अनित्य, त्यस्तो मानव चोल हो हाम्रो वास्तवमा भने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो खालको जीवनलाई चाहिँ भरपुर अहिले अब धर्ममा लगाउनु पर्छ, जति सक्दो हामीले चाहिँ पुण्यमा लगाउनु पर्छ। त्यसमाले त्यो माथि मैले एउटा उदाहरणको लागि मलाई एउटा याद आयो। चाहिँ एउटा क्यानाडामा एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गुरुको चाहिँ नाम मलाई याद भएन, तर त्यहाँ उहाँ गुरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी उहाँ धर्मदेशता गर्ने र त्यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो र उहाँ विशेष गरी सधैँ बोधिचित्तको चाहिँ अभ्यास पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन त्यहाँ अचानक एकजना महिलालाई चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ यो चाहिँ के भन्छ भूतप्रेतहरूले चाहिँ असर गर्ने त्यस्तो खालको भएछ। त्यो महिलालाई चाहिँ त्यस्तो भूत चाहिँ सवार भएपछि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो नराम्रो त होइन, तर त्यो भूत चाहिँ खेदाउने हेतुका साथ उहाँले चाहिँ त्यो महिलालाई अलिकति चाहिँ कुट्नुभयो। तर त्यसपछि अब त्यो कहिलेकाहीँ हामीले त्यो भूत खेदाउने भनेर त्यस्तो पनि गर्छौँ। तर त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ अनि उहाँ महिला चाहिँ फेरि जल चढाउने, पानी चढाउने, चिया चढाउने गर्नुहुन्थ्यो र जाँदाखेरि गुरु चाहिँ बेलुका राति कम्बलभित्र सुतेको, तर बिहान त्यतिकै उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसकेको, हिजो चाहिँ भूत खेदाउने गुरु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हाम्रो चाहिँ अब अनिश्चित त्यस्तो खालको चाहिँ अनिश्चित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ 6वटा लोकको प्राणीहरूको लागि र चाहिँ भन्दा पनि जस्तो हामी चाहिँ अरू प्राणीहरूभन्दा पनि आफूलाई चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण ठानेर हामी आफ्नो लागि मात्रै धेरै स्वार्थी हुन्छौँ। त्योभन्दा पनि वास्तवमा अरू प्राणीहरूको हितको लागि सोचेर हामीले जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब अहिले हिजो सुतेर अहिले जीवितै ओहो म त आज जीवितै उठेछु भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको बुद्ध धर्मसँग फेरि दर्शन भएको, बुद्धको धर्म शरण गर्ने अभ्यास गर्ने अवसर भएको, यस्तो खालको यो हुनै नसक्ने, यस्तो खालको असम्भव, यो चाहिँ यस्तो खालको भद्रकल्प, यस्तो समयमा भद्र समयमा अब मैले चाहिँ प्रत्येक क्षणलाई होइन, प्रत्येक क्षण हरेक जीवनको प्रत्येक क्षणलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छ सदुपयोग गर्नेछु, धर्ममा लगाउनेछु भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र प्रत्येक क्षण हामी चाहिँ जीवित हुनु, यसरी चाहिँ हरेक क्षणमा हामी जीवित भइराख्नु, सास चलिराख्नु भनेको एकदम भद्र समय हो। यस्तो समय किनभने हामीलाई स्वतन्त्र छैन, हामी अहिले नमर्ने भनेर हामी नमर्ने छैन, हामी स्वतन्त्र छैन, किनभने हामी यो के भन्छ जन्म मृत्युबाट हामी स्वतन्त्र भइसकेका छैनौँ। हामी अहिले त्रिविशको क्लेशको बसमा, क्लेशले गर्दाखेरि हाम्रो कर्मको क्लेशको आवरणमा त्यो अनुसार चाहिँ हामी चलिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो खालको आफ्नो बाँच्ने, मृत्यु नहुने, स्वतन्त्र नभएको बेला हामी त्यसरी चाहिँ जीवित हुनु भनेको एकदम हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भद्र समयको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो खालको भद्र समयलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर जतिसक्दो आफ्नो चाहिँ कर्महरू चाहिँ धर्ममा लगाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति मैले भने जस्तै गरी हामीले बुद्धको थाङ्गाहरू, बुद्धको प्रतिमाहरू दर्शन मात्रै गरे पनि चाहिँ गन्नै नसकिने अप्रमेय पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो अस्ति पूजा पनि धेरै प्रकारको छ प्रकारको पूजाहरू कुरा गरेका थिएँ। र त्यस्तै गरी तपाईँको अवलोकितेश्वरको सूत्र चाहिँ एउटा सूत्रमा भन्नुभएको छ, एउटा आगम जतिसुकै हामीले चाहिँ पूजाहरू चढाएको छ, जस्तोसुकै पूजा, सानो एउटा पूजा मात्रै चढाए पनि त्यसरी चाहिँ अपरमेय चाहिँ सीमा नभएको, गन्नै नसकिने त्यस्तो खालको पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। जस्तै एउटा चिया खाने, खाना खाने, जल चढाउने, जस्तोसुकै पूजा होइन, चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ प्रत्येक क्षण चाहिँ पूजा चढाउने बेला हामीले चाहिँ जीवनमा दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ त्यस्तो पूजाहरू चढाउने, सानसानो पूजाहरू चढाउँदा पनि त्यसरी चाहिँ चित्त उत्पादन गरेर चढायो भने हामीलाई चाहिँ दुर्गतिमा पतन हुनुपर्ने, कल्पौँ कल्पसम्म दुर्गतिमा पतन हुनु नपर्ने त्यस्तो खालको पुण्यहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र त्यो माथि पनि अझै अघि भने जस्तो बुद्ध चाहिँ त्रिरत्नलाई चढाएको भन्दा पनि आफ्नो गुरुलाई, आफ्नो मूल गुरुलाई त्यसरी चाहिँ चढायो भने, अझै त्यो माथि पनि आफ्नो मूल गुरुलाई चढायो भने त्यो भनेको चाहिँ अघि सम्पूर्ण त्रिरत्नहरू बुद्ध, धर्म, सङ्घ र सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई चढाएको भन्दा पनि चाहिँ करोडौँ गुणा चाहिँ बढी पुण्य प्राप्त हुने
त्यसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले मनले सोच्नुपर्छ सो मनले राम्रोसँग सोच्नु जान्यो भने दिनदिनै हरेक क्षण सबै चाहिँ धर्ममा काम गर्न सकिन्छ तर त्यसरी हामीले सोचेन भने चाहिँ हामीले राम्रोसँग मनबाट चित्त आशय राम्रोसँग उत्पादन गरेर त्यसरी चाहिँ पूजा गरेन अर्थात् त्यसरी चाहिँ काम गरेन हामीले हरेक क्षणहरू त्यसरी चाहिँ गरेन भने हामीले जति पनि पूजा गरे पनि जतिसुकै जे गरे पनि त्यो एउटा नाटक जस्तो मात्रै हुन्छ त्यो खाली नाटक जस्तो मात्र त्यसले पुण्य प्राप्त हुँदैन त्यस कारणले त्यो चढाउँदाखेरि हामीले मुख्य कुरो चाहिँ आशय चित्त चाहिँ उत्पादन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी तपाईँले एकदम याद गर्नुपर्छ त्यसमा पनि अब जसमा फक्पा सुङ्गी धो भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ आर्य सुगत सूत्र भन्ने छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ एउटा भनेको छ तपाईँले एउटा कपाल मात्रै सानो एउटा कपालको टुक्रा मात्रै प्राणीलाई दान गर्यो भने तपाईँ 80,000 कल्पसम्म दुर्गतिमा पतन हुनु पर्दैन भनेर त्यहाँ उल्लेख भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जन्मौँ त्यति मात्रै दान सानो प्राणीहरूलाई दान सानो एउटा त्यति कपालको टुक्रा सानो एउटा मात्रै दान गरे पनि जन्म दीर्घायु हुने निरोगी हुने सम्पन्न हुने अनि त्यसपछि शक्तिशाली व्यक्ति हुँदै अन्ततगत बुद्धता प्राप्त गर्नेको तपाईँको हेतु चाहिँ सञ्चय हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक दिन जाँदै हिँड्दै जतिखेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो प्राणीहरूलाई चाहिँ मैत्री र करुणा अब अहिले त उता छोड्नु तपाईँको त्रिरत्नलाई पूजा गर्ने चढाउने यताउता अहिले कुरै गरेको छैन खालि प्राणीलाई मैत्री र करुणाको चित्त रूपी मात्रै त्यो मात्रै सोचेर त्यसलाई चाहिँ प्राणीको हितमा तपाईँ केही काम गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ पुण्य चाहिँ त्यस्तो आउँछ त्यस्तो खालको चाहिँ गन्नै नसकिने त्यस्तो खालको अब त्योभन्दा अझै त्रिरत्नलाई पूजा गरेर चढाएर त्यसरी श्रद्धासाथ गऱ्यो भने त्यसको त झन् कुरै गर्नु परेन त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले नगरेको मात्रै हो वास्तवमा हामीले गर्ने हो भने हरेक क्षण हरेक दिन जाँदै हिँड्दै सबै धर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ बदल्न सक्छौँ हाम्रो कर्महरू तर हामी चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो नसोचेको त्यस्तो खालको चाहिँ चित्तहरू उत्पादन नगर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनहरू दैनिक जीवन चाहिँ हाम्रो हरेक काम चाहिँ व्यर्थ खेर गइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँले एकदम चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा आगम छ वास्तवमा त्यो भन्ने हो भने अब हामीले भोलि र आफ्नो मृत्यु को पहिला आउँछ हामीले भन्नु सक्दैन हामीलाई थाहा हुँदैन भोलि पहिला आउँछ कि हाम्रो मृत्यु चाहिँ पहिला आउँछ हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो थाहा नभएको अनिश्चित जीवनको बेला हामीले क्षणिक सुखलाई चाहिँ खोजेर बस्नुभन्दा पनि बरु परम सुख चाहना गरेर निर्माण प्राप्त गर्नेपट्टि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ लाग्ने र निर्माण र सम्यक सम्बन्धीको ज्ञान प्राप्त गर्नेपट्टि त्यस्तो खालको हेतु सञ्चय गर्छु भन्ने खालको चाहिँ आशय आज चाहिँ अब त्यस खालको आशयको चित्त उत्पादन गर्नुपर्छ यो चाहिँ अहिले आशय चित्त उत्पादनको चाहिँ हो यो现在那是潘氏录取去了，现在这潘氏说당부도 만들어 야不怎么都concept可是 스페인게 강바스도 저 가나 프랑스 이제 프랑스 때 강바스 없던 데 정정정정 대브레 근데 그러다 내 빈자다 뱀바스 저리 근데 아상 뭐니 빈자면도 그것도 어제 되거리 가서 들 볼 부분이도 네 팀에 그 소소 자사 그래서 네 건설 장아를 드려 만든다 해주든 자다 그 뱀배사 나도 그걸 달로 담아봐 실제로 제가 어제가 경고 찾는 등에서 뭐니 경고 찾는 등에서 그러면 뱀배사 근데 또 어제 되게 오래 거기나 다들 여자 다들 매번 파는서 되게 오늘 다들 그래서 어디 이제 들리서 뭐지 대수랍다 저 단지를 봐 줄 무시해서 그래서 어디 그다음에 지난 시작으로 창수 동 안에 김에다 감마자 그 자라사마 짝봐 거기도 짝 그래서 내 부르시게 동마다 가면 중앙에 김에다 가야만 미잔 가야만 어저제 내 거니 엘에 저 가짜비 저니 그럼
Paula de Canada during my pa, Chijela drama of Chekazo. The neck and the long Mangmisi was Dasha. Oh, teaches the on the Pema Sambawa, the lower Major Tangacham, but the Dugbe Church, Dugbe Church, Jayungu. Oh, cotton is lover, get the curtain, looking or chat, the money is up. I can't do the glass. Oh, Pundas and Mother Castle was a lesson. Curtain is up. Changato, the mother team, but take your mother British. Ah, Cheta, that is a Kangada, Jamatic, Tama, the Christmas Cheshire. Dibuswa, oh, that's house, not near Jamatic, this Jamatic church, Jamatic, Ella Teddy, Dibus, Rang Dibuswa, the Odi, Bedan Kadin December, and Kadin design, Nimajiwa, and the Rayamare, Sida Sinjela, Guru, lodging to Guru to the Pomja. Chata lodging to Guru says, Guji says, Yomara. Chata Odi, Chata. And that. Yeah, because top color missing Sigma during the something dancing or the top color or such a thing, top color. That something, then not that was not that she said something to younger ones and the top color that during with the some top color or the Joba. Jobak be church Yamachumata, Deveju Gavasa Machumani, Jobak Kanjan, Sim Jebek Kanjan, Sim Jebek Kanjan, doing young Java, shoot you, which is Mrs. Thomas in the general. And Miji Yavadi, Suvotama Yavadi, Sangma, Namia, Dang, Naming. Church in the church, having a home, Chungana Machawa, Jedichi Young Susan. And you also pass out meet and the church research, Jedichi, so, Megaso, all the same. Kalaka, Tazan was a church in Mahamako, Tabechu, the Jedichi, Mashimachi, Chabata Mashimachi, Chabata Mashimachi. And Zamdala, Tasana, Ramon pages, senior pages, Tobat, Shirashingi, Tabechu, the Jiding Churti, Yabja, the Kazar Par Gunya Lodeba, the Nangjo Tang De, or Shamatu, Mizemangu, Tasal de Mizem, churches of Masama to Trola. Mizitrola, by Roma, Mizitrola, so it's someone meet of the Soyata, Suzuki Santa, Miss Beggars of the Soyata, today, or Gishika, Chago, some other citizen, and the Giduman was then all the new Kulunda Chemo, Catholic churches of Masona chain, Missy at the Tawarashi, Peja. Catholic Beja Zabatuata, but Data was authentic Gombenala, Tatsana, Debain, and senior Beji, Debain, Chidi, Tamechu, the Jidin, Tamechu, Church, Mashamachi, Church of Masonata, Tamechu, the Church, or they must imagine, or the 어디니 가서 어디니 메시플라
최초서 마송아체 최다워치 강체전 최다워차 최초 응원에 마송아체 어떤 집에 돌아와서 요리 제가 바자다 세르바 맞아 지기다 최초서 마송아체 어두서 요리 삼을 야보다나 어신데 요리 라무실라마도 최최 대매치도 되지 아마 거지 어제라 저거 그래서 제가 단다 주dimele 티스마레 치와 메다템에 레르들이 잘 치와 메다템에 레르들이 잘 레로디 치와 메다와 전투나 아니 레로 용가 말해 레로 지랑 자지 레로 파마체 레로랑 자지 레로는 들어가 말해 치와 메다와 전투나 미세와 치와 메다바다 하 레빈나가 저번에 아니 치와 메다 때문에 제세추스 송 지즈미레 좋아래 치와 메다 때문에 제세추스 송 치와 메다바 때문에는 롱아스의 정확한 저번에는 제담에 추스 담에 추스 나중에 줄을 맞춰버리 대외줄 담에 추스 두스레 이제 내게 개 잡아온듯이 개 찾아와 싶어래 티 가르래 달라호세라 신이 줄지 아니 담사라 대별링을 보시다 오대 잡으죠 삼아주지 차도 전부 지나로 뒤셔대 양담에 따와 단지 따와 친제 말아보다 또 아니 이제 개라된 소리 네 공개를 내게 개라된 소리 그 순나 전부 소리지 거야 뒤지다게 잡을때 이게 사망 걸 대라 로정하셔 대라 장주했으면 줄지 어딘데 나를 줄이다 누가 나도 누가 참아 가서래 장을 문제분의 주님에 저 사망을 보니 가서 냠도야 봐 어제를 제가 미 가서래 제가 정말 안 좋아 나그 또봐 줄이어서 이게 또봐 어쩐지 그래 그래서 공격성을 가자 가서 삼리지 당하나 삼리지 당하면 철을 내라지 땀이 매와 철을 라시 철을 내라서 철을 라시 대체적으로 알아서 숨어래 딱뒤 고랑 랑게 고랑 또 고랑 게 냠셔 봐. 다 공무 따버줄 지와미 따버줄 때서 봐. 아니 간제 쳐서 들어 봐. 롱도 저 강 저는 쳐서 들어 봐. 자와 저 동 냐와 또 검자와도 검자와라 또 봐사. 그러봐. 간제 저 봐사. 원래 자와 저와 동 냐와 탐제 쳐서 봐. 그냥 고랑 자잖아. 다만다만에 지와 고랑다 장제선 줄 깨어래. 등이 똥이 떠버려 가서 뭐다임에 미치하면 다 버져 한대 쳐서 들어가 봐. 제가 근데 철 내가 주네 말서 말해. 제가 철 내가 당도 치와면 다 버져라면 걔는 당진 거다. 깔아 가시디 쳐셔야 돼. 가져다 민길에 민거와 지하다 레민거와 지하다 레민거와 사다 지된 주게 레민거와 사다 레라시지 다 한번 걸어봐 한번 가서 레라시지 다 채베채데 가라 가시 샤버봐 다 집에 다 와줄라 맞아서 다 집에 와줄라잖아 오다 레라시 티치 롱아서 저 탐지 쳐서 저 저는 쳐서 담에 쳐서 개회라 담아 개봐줘 대외주 참말로 그지 들으자 대안집에 가서다 네 내가 다와다 자치면 문라라면 그건 도와드리기
대자 많이 봤는데 답을 가면 대자 많이 봤나 맞다 집에 가면 뭐지 용을 받죠 다 그런 줄 알아 대자 어떻게 이게 참 온도 그래서 말해 칠레라 칠 저 요래서 말해 되게 그냥 냠칠해 어디서 하고 말해 저는 제자들이 제자 아니 제자 콜레지 타베 가wan 타바자 많이 봐니 라티고와 선제 탐지 랑마주스 선제 탐지 그동안 자주 좀 봐달 야 저거 산지 가wan 가와자 라티고 치고도 대자발라 라니 저거 산지 가wan 싱가발 도고도 대주도 아니 가서르다 다음에 제 생님을 어때 어떠세 그런 것들을 보세요 어떠세 there साथमा सबै सुरु छ र मलाई एउटा फ्रान्सको कहानी याद आउँछ म त्यहाँ फ्रान्समा पुग्ने बेला एउटा गाउँ थियो त्यो गाउँको घर चाहिँ स्पेनको घर भनौँ या फ्रान्सको त्यो आफ्नै किसिमको घर थियो र त्यहाँ मेरो एकजना आफन्त पर्ने उसको नाम पेम्बा भन्थ्यो र ऊ पनि त्यहाँ थियो उहाँ त्यहाँ घरजम गरेर बस्नुभएको थियो र उहाँको आफ्नो श्रीमती त्यसपछि बच्चाहरू गरेर उनीहरूको परिवारहरू थियो त्यहाँ मलाई भेट हुने बेला मैले उहाँहरूलाई एउटा उपहार चाहिँ माला दिने चाहिँ गरेका थिएँ माला दिएको थिएँ र तर वास्तवमा उसले त्यो जो मेरो आफ्नो आफन्त पेम्बा जो थियो ऊ चाहिँ अलि वर्ष सानै उमेरको भएको कारणले उसले चाहिँ मैले जब त्यो माला जप्नको लागि दिएको थिएँ प्रदान गरेको थिएँ उसले चाहिँ त्यो बेला उसको अज्ञानताको कारणले यो माला चाहिँ अब म पछि बुढो भएपछि वृद्ध भएपछि मात्रै म जप्छु भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो वास्तवमा त्यो एकदम उसको एकदम अज्ञानता हो किन भन्दाखेरि अब त्यो ऊ वृद्ध हुनेसम्म बाँच्छ बाँच्दैन उसलाई नै थाहा छैन ऊ निश्चित छैन तर पनि उसले एकदम अज्ञानताका साथ उसले त्यस्तो भनेको थियो र पछि फेरि ऊ मा के भन्छ उता सोलुदेखि आएको त्यसपछि धेरै चाहिँ तपाईँको एकजना के भन्छ मादक पदार्थ जाँड रक्सी खाने धेरै अनि घरमा श्रीमतीसँग पनि धेरै झगडा गर्ने अनि त्यस्तो गर्दै पछि त्यसरी थियो एकजना चाहिँ हाम्रो यो जो गुरु रिम्बुजेको थाङ्गा यो निर्माण गर्ने क्रममा यो ठुलो थाङ्गा निर्माण गर्ने क्रममा एकजना भुटानिस त्यो थियो उसँग चाहिँ काम गर्दै थियो पछि त्यसरी भेटेको थिएँ र तर अब पछि त अहिले के भयो मलाई पनि त्यति थाहा छैन तर जहिले पनि अब हामीले चाहिँ धर्म चाहिँ हामी पछि गर्ने भन्छौँ अहिले हामी वास्तवमा नै धर्म पछि होइन अहिले गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब हामीले अघि भने जस्तो हाम्रो मृत्यु भोलि र मृत्यु को पहिला आउँछ त्यो निश्चित छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि हामी आफू त्यस्तो चाहिँ स्वतन्त्र पनि छैन मृत्यु म मर्दिनँ भनेर अब जहिले जस्तो अब हामीलाई चाहिँ मलाई 1-2 वर्ष म पर्खिदेऊ मृत्यु आइसकेपछि हामीले मलाई अलिक काम सकेको छैन म धर्म गर्छु मेरो चाहिँ 1-2 वर्ष अलिक बढाइदेऊ भनेर भन्दा पनि मिल्दैन त्यसरी पनि मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो मृत्यु अचानक हैन बिरामी कुनै केही नभइकन बस्दै हिँड्दै अचानक मृत्यु जतिखेर पनि आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो मृत्यु नआएको अगाडि नै हामीले चाहिँ धर्ममा गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि दुख बिमारै भएर हामी मृत्यु हुन्छ भन्ने केही निश्चित छैन कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दै बस्दै जतिखेर पनि अचानक मृत्यु हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बेला चाहिँ धेरै पश्चाताप हैन धेरै पश्चाताप मात्रै हुन्छ त्यो पश्चाताप गरेर मृत्यु हुनु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि अब हामीले जब आफू शारीरिक रूपले एकदम तन्दुरुस्त हुँदाखेरि आफ्नो चाहिँ सबै अङ्गहरू राम्रो हुँदाखेरि हामीले धर्म गरेनौँ हैन खालि चाहिँ हैन अलि लौकिक काम मात्रै गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनमा जति गरेको के भन्छ चाहिँ जति गर्छौँ त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ लौकिक धर्म के हो 8 प्रकारको लौकिक धर्म के हो र चाहिँ सम्यक धर्म के हो थाहा नपाएर जीवन त्यतिकै आफूलाई धर्म गरे जस्तो त लाग्छ तर खास गरेर सबै त्यो लौकिक धर्म 8 प्रकारको लौकिक धर्म गयो भने त्यो धर्म हुँदैन
त्यसले गर्दाखेरि सम्यक धर्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो लौकिक धर्म र सम्यक धर्म चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। अहिले जस्तो देन्सा भनेको अहिले यो सेरा घन्देन देबुङ त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो धेरै छन्। त्यस्तै गुरुहरू त्यहाँ दर्शनशास्त्रको चाहिँ अध्ययन धेरै गर्नुहुन्छ। तर गरे पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी त्यहाँ दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै अघि भने जस्तो लौकिक धर्म र सम्यक धर्म थाहा नहुँदाखेरि त्यो दुईवटा छुट्याउन नसक्दाखेरि अर्थात् त्यसलाई छुट्याउन सक्यो भने त्यसलाई व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी दर्शनशास्त्र जति पढेर अध्ययन गरेर जतिसुकै विद्वान भए पनि जीवन त्यतिकै खेरा फालिरहेको पनि हुनसक्छ। किनभने धर्म नभइरहेको, सम्यक धर्म नभइकन सबै लौकिक धर्ममा। किन भन्दाखेरि त्यहाँ बसेर मैले अब यति दर्शन पढ्ने अनि म यति विद्वान भएपछि त्यसलाई म ठिक पार्छु, त्यसलाई चाहिँ म तर्कबाट हराउँछु, त्यस्तो खालको सोच एउटा बनाएर चाहिँ अध्ययन गरेर जतिसुकै विद्वान भए पनि त्यो चाहिँ वास्तवमा जीवन खेरा हो। तर हुन त अब त्यो पढेको आफूलाई संस्कार त होला, पढेर आफ्नो अर्को जन्ममा संस्कार बस्ला, तर पनि अब अहिलेको जीवन चाहिँ धर्ममा जाँदैन। सम्यक धर्म भनेको सम्यक धर्ममा, धर्म पनि दुई प्रकार छ, सम्यक के भन्छ चाहिँ लौकिक धर्म र सम्यक धर्म। त्यसले गर्दाखेरि सम्यक धर्ममा नगयो भने त्यो चाहिँ सबै हाम्रो जीवन चाहिँ व्यर्थको खेरा जान्छ, सम्पूर्ण जीवन चाहिँ खेरा हुन्छ। त्यस कारणले विद्वान हुँदैमा दर्शनशास्त्रको सबै पोख्त हुँदैमा पनि त्यो त्यहाँनिर हामीले छुट्याउन सकेन र त्यसलाई चाहिँ विचार गर्न सकेन भने त्यो जीवन चाहिँ खेरा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। र मिलारेपा महासिद्ध मिलारेपाले यस्तो भन्नुभएको छ एउटा ठाउँमा, हामीले चाहिँ अब हामी अहिले सबै धर्म नगर्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि अल्छीपन हो। हाम्रो अल्छीपन चाहिँ तपाईँको हटाउनको लागि हामीले जहिले पनि मिलारेपाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ मृत्यु अनित्यलाई सम्झिनुपर्छ होइन। आफ्नो मृत्यु चाहिँ अनित्य हो, जतिखेर पनि मृत्यु आउन सक्छ सम्झेर हरेक क्षणमा हामीले त्यसरी सोच्यौँ भने अनि त्यसपछि हामीमा भएको अल्छीपन चाहिँ हटाउँछ। यो अल्छीलाई हटाउने एउटै मात्रै सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको मृत्यु अनित्यलाई सम्झिनु हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, अझै मृत्यु अनित्यलाई सम्झेर गरेको कर्म भनौँ अथवा धर्म भनौँ त्यो चाहिँ सबै धर्म सम्यक धर्ममा जान्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। हामीले मृत्युलाई नसम्झिकन कुनै पनि कार्य गर्यो भने चाहिँ त्यो धर्म चाहिँ लौकिक धर्म पनि हुनसक्छ। तर जब हामीले मृत्यु अनित्यलाई सम्झेर चाहिँ त्यसलाई विचार गरेर चाहिँ अनि काम गर्छौँ, जति पनि काम गरेको सबै चाहिँ सम्यक धर्ममा जान्छ भनेर पनि त्यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो झम्बावाउँछु, जो धर्मशालामा माथि अहिले परम पावनजीको निवासभन्दा अलिक माथि क्याप्चे लिङ रिम्बुजेको त्यो बस्ने ठाउँको भन्दा अलि माथितिर त्यहाँ आसपासमा हुनुपर्छ। त्यहाँ उहाँ एकदम चाहिँ ध्यान गरेर योगी हुनुहुन्थ्यो धेरै वर्ष अगाडि। र उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो त त्यहाँ बसेर उहाँलाई चाहिँ पछि ध्यान गर्दा गर्दै त्यहाँ बस्दा बस्दै उहाँलाई सम्यक दृष्टि अर्थात् शून्यताको बोध भयो। त्यसपछि उहाँले त्यो अझै अभ्यास गर्दै जाँदा उहाँलाई बोधिचित्त पनि उत्पादन भयो र अन्ततगत उहाँलाई के भन्छ गुह्य तन्त्रको सिद्धि पनि प्राप्त भयो, जो झुलु तप भन्छौँ त्यस्तो खालको सिद्धि चाहिँ तब प्राप्त भइसकेपछि उहाँले गुरु परम पावन दलाई लामाजीसँग पनि दर्शन भेट भएर यस्तोको वार्तालापहरू भएको थियो। र पछि चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा नै उहाँले त्यस्तो खालको चाहिँ सिद्धि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा उहाँको आफ्नो अनुभव चाहिँ हामीलाई सुनाउँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि गर्नु जान्यो भने जब हामीले चाहिँ अब बोधिचित्त सम्यक दृष्टिहरूको चाहिँ बोध भइसकेर हामीले जे गरे पनि जस्तो चाहिँ तपाईँको खाए पनि सुते पनि हिँडे पनि होइन जे गरे पनि सबै धर्ममा सम्यक धर्ममा जाने चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उहाँको अनुभवमा जब मृत्यु अनित्यलाई सम्झेपछि चाहिँ तपाईँको साँच्चीकै धर्म चाहिँ सजिलो हुनेछ। सबभन्दा सजिलो गर्नु चाहिँ खास गरेर अहिले हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा धर्म चाहिँ गर्न एकदम गाह्रो जस्तो लाग्छ, अरू यो सांसारिक जीवन चाहिँ काम गर्न सजिलो जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा हो भने अब हाम्रो अज्ञानताले गर्दाखेरि हो, त्यो चाहिँ जब मृत्यु अनित्य चाहिँ हामीले साँच्चीकै बोध गऱ्यौँ, त्यसलाई सम्झ्यो र त्यसपछि हामीले धर्म अभ्यासमा लाग्यो भने धर्म गर्नु चाहिँ सबैभन्दा सजिलो रहेछ भनेर उहाँले अनुभव सुनाउँथ्यो। तर अहिले हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो मृत्यु अनित्य नसम्झिँदा कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धर्म गर्न अल्छी पनि लाग्ने र गाह्रो जस्तो पनि लाग्ने हो। खास गरी उहाँले आफ्नो त्यसरी अनुभव सुनाउनु भएको थियो। र त्यसकारण आफू आजको अब हामीले धर्म श्रवण गर्ने चाहिँ चित्त उत्पादन कसरी गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि जसरी चाहिँ आफू मात्र निर्वाण प्राप्त गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने नभइकन सम्पूर्ण माता समानका प्राणीहरूलाई पनि निर्माण र चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुर्याउनु पर्ने, त्यसमा पनि म
एक्लैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी पुर्याउने चाहिँ हेतुका साथ म आज मैले पनि त्यस कारणले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ, चाँडो सम्यक सम्बन्धीको ज्ञान लाभ गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ र बुद्धत्व प्राप्त गरेर ती सम्पूर्ण मेरा माता समानको प्राणीहरूको म एक्लैले चाहिँ उद्धार गर्नेछु भन्ने खालको चाहिँ आशय बनाएर तपाईँले आजको धर्म शरण गर्नुहोला। 진짜 땀이 쪄대. 니 가자. 다 가장 차자대. 다 양마 장마 장자대 대화체 별로래. 되는 수화래. 행동 대화들 신분 대화들로서 차들은 오도지 봐 그걸로 정말 봐 장전 일하지만 어떻게 어떻게 아디 그소리 이제 대보좀 더 되나 수월에 오도 수월이니 제가 앞번째 나르베 우리 착신해 보자 어때 주사니 다 마찬가지네 남산 여 조금만 거대 퀄리티 존재 제 어디서 다 다래 단단한도 수고 당부 유도가라 강마마 제거를 다 자마 같이 로치버리 다이요나 내나타 망보다 수고만 되었다 니 비면 내봤다 드니베 그차 제모토와 오 단다 수고 당부 유도 차 강마마 제거래 모두 지금 자마로 로치버자는 나자 망보 아니 차자 투마레 인데 요래 근데 전제be 그걸 차제도 가져야는 차제 루무스 차 민무 장나마도 민무 장나마도 루무스 차제 배가라 차제 그 말이 근데 요래 제가 같이 로겐고를 대바 있네요. 근데다 가서 안들로 담보 유도라 그저 망고 채토에도 저는 아직 영화를 로겐고 쳐들어라. 근데 로겐고 맞지 내나자 근데 쟁기니까 차자면도 어떤 영화를 제가 근데 영화를 제가 단도 소고 당부 유도도 강마마 저거래. 차 강마마 저거 내가 배운도 거다 시자송아 다 단주지 샤요를 배운 그래서 배운 때와도 가서 쉬게 마음이 도스래 미집에 개침을 나 소고 당부 유도데 소고 당부 유도데 계절 롱아 있으니 계절 강 두도 쳐버려. 소고 당부 유도데 근데 남 그때 지금 제가 봤던 요마를 지단 도스래 아니 세대바이네야 근데 수고 당하면 나자다 들이지 러시아에네요 자때문에 또 무슨 그래도 가짜는 발전 거여를 제가 단도 수고 당하면 또 강투도 쳐버려 자마다 자마 진이 시다 진이 자진이 쉬우터비네 그래서 제가 또 선바 교치도 줄에 그랬지 내가 요래 야 अस्ति मैले ढोक गर्नेको विषयमा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। ढोक गर्दाखेरि जति सक्दो चाहिँ अब तपाईको
यो चाहिँ क्याङचाक जो हामी चाहिँ एकदम लम्पसार परेर चाहिँ ढोक्ने छौँ त्यो ढोक चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो विशेष गरी त्यसको ढोकको चाहिँ पुण्य चाहिँ धेरै हुने कुरा चाहिँ महायान सूत्रमा पनि भन्नुभएको छ र त्यस्तै पण्डित नरोपाले पनि त्यसको बारेमा भन्नुभएको छ र विशेष गरी हामीले ढोकिसकेपछि चाँडो माथि उठ्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको प्रतीक चाहिँ विशेष गरी यो संसारिक दुःखबाट चाँडो मुक्त हुनको लागि हो त्यसरी सोच्नुपर्छ र अहिले अब सकेसम्म अहिले हामी एकदम स्वस्थ तन्दुरुस्त हुँदाखेरि शरीर स्वस्थ हुँदाखेरि जति सक्दो ढोक गर्ने अनि चाहिँ अब पुण्य आर्जन गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ पछि अब शरीर चाहिँ अशक्त भयो चाहिँ बिरामी भयो चाहिँ पछि वृद्धा भयो भने त्यसपछि हामीले त्यो चाहेर पनि गर्न सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य हुने बेला अहिले जब हाम्रो शरीर चाहिँ स्वस्थ हुन्छ अहिले नै जति सक्दो चाहिँ त्यस्तो खालको शरीरबाट मनबाट वचनबाट गर्ने चाहिँ धर्महरू जति सक्दो चाहिँ कर्महरू धेरै गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब अघि भने जस्तो मृत्यु अनित्य हो जतिखेर पनि मृत्यु आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब कोही मान्छे फेरि अहिले चाहिँ सानो उमेरमा पनि अब रोग लागेर अरू विभिन्न कारणले पनि अब अस्वस्थ हुन सक्छ त्यसपछि फेरि गर्नु चाहे पनि आफूले मनले मात्रै सोच्ने नभए शरीरले गर्नु नसक्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो ढोक गर्नेहरू चाहिँ जति सक्दो अहिले स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुँदैखेरि नै आफूले गर्ने चाहिँ गर्नु पर्दछ 대지 그중에 그 쇼에 남아 쇼는 등면도 제가 차지도 그라디 이제메지 동샤도 거래 동샤 로르심 이제메지 로르심 로르심 로르죠 수다 제벌에 디고쇼 다는 거래 대천을 제베 디고다 아무나 사서 저 당하면 저 타노거든 sen rere jebe jibu diamond sacha lama nuba jebe shujare den dibu da wala duren tonja nashin 가서 duren tonja 이 zamburin sacha mepsa duren tonja de da 지도 와 지스럽지 배려 샤는다 데 난다 갖고 가지 어디를 디부 점발라 산지게 챔베 누베 하는 거 좀. 쉬지 다 진짜 순지선은 마무리요래 되부다 만나고 어디 장야 상에 텐트 오도 너무 좋아요 자자 그래 자자 뭐좀네요 미버 장저도 라인 담아 자자 내가 있네요 라인 담아 자자 아니 가서 르디 전부는 사람들 르이 캡돼와 아니 저 초기 신뢰야 다 소라마 집에 초기 신데 순자 순서 왔다 가요래 더 라마다 저 세상 담아지 라마다 집 수사라마 집에 어디 상가 탐지 최담지기도 담지 자동 어때 대가서래 대대 그거래 rang ludi rang tham ludi ne jin si cha de im on to ben de komche rang de chang de cha de chal de ba de je de o sa tamle sa tham ji to cha ji wa jin we ja de tu la ni ding de dong sha de na 도그면다 배점이 되죠. 네, 라방이 담아 줘야지. 저한테 배셔도 돼. 되면은 로를 쓰면은 테이블 고르 the iPad이나 지나는 쭉 아니 iPad 땅지 랑차제 아니 저거 그 나중에 담아 가져왔대. 저행을 와 지금도 랑이 돼 진짜 롤 장거래 네 그지 지금도 차제 롱도 랑로 아무데 냐마자마요 랑이 돼 도대체 저래 도대체 저래 심tum나
도전해 버려. 내가 이제 로 자라. 저 만다입니다. 찾아보면 루체. 아니 저 미나 주장게 가다가 어디 다들 담을 빼 할래비다. 리점을 쇼제 제자니 제는 지금 남다나야 도지세베 참 보다 망보다 지금 제가 제마송 제자 동샤 차분 대망고 제제 동샤 그네 차분 제자니 베드니 살는 거 똑바 차바만 시중하래 제무제래 제가 어제 오고 중나 저도 차차다 별도 오고 중사들 대만대표 대강만대표 아니 제차 마스 그래서 대강도 만대표라 또 자요 되니요 내가 레마송 내 드라체 zel레도 마송 별로 그러더라 콘도 로봇이 같이 제도를 같이 제도면도 도대체 다차 브람 대체 중샤고네 아니 사람이 똑바로 차보는 중요해요 어떤지 좀 자장에 갑자기 담아로지를 뭐 근데 쇼래 되게는 제일 비슷한다나 들려요 간데나스 근데 쇼다라 이제 갑자기 담아로지를 뭐지 내 옷으로는 갑자기 담아로 차를 보래 이게 그래서 장물을 뭐지 올라다 그래다 라마체보다 이제 담사다 대만집이 담을 들은 거잖아. 그래다 계속 상수가 배수지 할래. 제가 아니 해도세 이게 부제 근데 아니 뭐지가 제베 마가나 지나 이게 제베 마 가서래. 제베 마가나 저러 와가서 마 미마다 로마나 제베 이게 다나시 준선수도 이게 뭐지 이게 신선들 만디므로 제자들 뭐지 수는 중에서 다 동사 차직 약을 되나 동사 차직 냠내고 지나 차직랑 지 냠내고 지나 지나나 냠부터 없이 알아 고대 아니 잠로 산젤 때는 다 군저스마 때는 사베 디고던 저 템블릿은 타바다 산젤 때는 사베 디고던 저 자주였음 심지어 때부터 타바다 아니 님보군도 저또 자자구나 님보군도 저또 대통사도 자 님보군도 저또 와 제제 니 대쇼데 디바 사바도 지라고 도만 디바 사샤바 되게 어디에 당저 템버튼 regretful 교슴제지 제가 도만 진짜로 비즈니스 지마다 저 통만마다 아주 주샤다 지샤도 그래 디 냐바도 저 통만마는 참말로 저 통만마는 싸워도 ten고래 맞아 세대 지구들 이제 주시면 그래 저 통마 제들 정말 저 통마마는 싸요 어디 들으세요 여보 테나 아니 샤지 개지모이거든 동네를 이제 마찬가지는 동물들이 정말 와 이제 거에나라 아니 레데 가방 뭐 타매바 동안양 지게라 저스레 토마매바 동안양 와다면 타매바 동안양 차그래 자 어디 도스레 세상 도스레 오래 저 토마매 니집이 정오래 그 지도는 그 인지미 정어를 껴다 지금 내가 레레 껴다 놓아서거든 샤바체스 삼바슈르 지그라 근데 라임이 지냐면 용어래 제가 때네 대시 주주 요즘 주주 뭐나 라임이 주주 용어래 생겨서 주주면 라임이 지냐면 용어래 지금 제가 좀 맞아 정말에 아주 도가 잡에서 지금 제가 좀 용어래 민타바는지 그래서 담미지냐 뭐라 녀발라 라도 또 되는 거래 제자를 뭐지 님보고도 또
어디 동시에 사지하고 있잖아. 내가 보시면 어디 참만하게 되고 타는 거야 소리. 참만하게 되고 파사바 마사바 아니 다저마 사바 진짜로 꼴랑 생각 찾좀 봐. 그들이 애제바 오늘 어디에 그래서 참만하게 되고 사사이나 지들 어디 타는 거. 하나 저기 저처럼 저랑 되고 타는 대대비 동시에 차직 도마이나 사실 도도도 없이 도도 냐면 제베이나 다 제다 담양에 디바 체슈스나 디바 체슈디 라마라 소리 라메 꾸라도 라메 송자와 라메 투투와 마드니 뭐지 어디 들어와 다들 하자제 자디 많이 받아 디바 첨보다 남자 드니 냐와 나마 텐도에 다 냐와 가도래 디바 체슈 가다 되면 동안 체슈 냐외나는 동안 체슈 냐와 나마서들 제가 가도래 어디니 서명이 디바 사사요나 디바 치다 주네고 드니 남상 시어다 남자 담아도 다 받아주는 거죠. 나도 냐와나만 저거를. 다음에 수면에 있는 받아야 말을 맞지. 냐와나만 저거를. 이 냐와나만 바쁘게 동안냐와 제대 파게지를 파게 원 인터미디언 파게지. 제자니 랑게 레뎀 도마나 점벌이 동아이나 이나 양 유니버스 지디 가면 장대가 열봐 제가 지디 가면 생기 대 하자다 냐와이다 들동아 열봐 지디 가면 생기 냐외 나 제지 냐와 나멜라 어디 제지 동은영 어디 니버리 점벌이 동아 이내 그래서 만져라 링심벌 제지 디냐외 동은영 냐와 남에 진짜 좋아. 저는 하려면 사삼제다. 동아 녀외는 동아 지지들. 그래서 어디 진짜 제전 두샤 따직 담배 타직배 야버스tam도 담배나 오다 답지냐면 야버스나 어디 삼행에 되고 타고 다 같이 버려. 사실 무슨 남자나 동시아만 어떤 뭐도 지세에 문담은 또 제만이었다. 지단지 지세에 제가 오늘 보는 처리 시간을 열어 봐. 아니 다 제르베지 마 주바 가서를 남들라면 주바도 지단에 영자를 차자자자 나도 차자자자 영자 아니 가서 자 동다 그게 자 동다 순다 동다 지다 어떻게 사람들 가서 그래 저제게 공을 통보 손에 저제게 찾아 좀더 막 해. 아직 벌써 정화를 매지 차 숨겨둔 게 되고 그래서 제가 그 열에 라주 가서 남자나 하다 그 제가 또 나중에 잡아다는데 또 빼미시베 오래 맞죠데 저 지금 남진님의 손다 남진님의 뭐 삼도나 어디도 차도서 강하라면도 봐 강하라면 좀 내려면 제발 차 망고째 줘 준 거래 지금이 다 봐야 보셨나 अस्ति मैले यो भने कि भनेन मलाई त्यति याद भएन तर यो ढोक गर्ने बेला विशेष गरी तुङसा जो पाप देशनाको सूत्र छ त्यो चाहिँ भाजन गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ अध्ययन के भन्छ घोगेर कण्ठ पारेर त्यसलाई चाहिँ वाचन गर्दै ढोक्दा एकदम धेरै
चाहिँ पुण्य लाभ हुन्छ, धेरै पापहरू शोधन हुन्छ। चाहिँ त्यो किनभने त्यो चाहिँ जुन तुङसा जो पाप देशना सूत्र छ, त्यो सूत्रभित्र चाहिँ विभिन्न बुद्धहरूको नामहरू छ। त्यो बुद्धहरूको एउटा एउटा नामले चाहिँ हामीले जीवनमा गरेको विभिन्न प्रकारको पापहरू हैन अकुशल कर्महरू शोधन हुन्छ एउटा एउटा बुद्धको नाम वाचन गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। हामीले ढोक्नु मात्र होइन, ढोक्नेको साथसाथै अघि भने जस्तो त्यो चाहिँ पाप देशना तुङसा चाहिँ त्यो एकदम वाचन गर्दै ढोक्नु सक्यो भने अझै राम्रो लाभ हुन्छ, धेरै लाभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो ढोक्दाखेरि नै तपाईँले के सोच्ने भन्दाखेरि अस्ति भने जस्तो गरिखेरि हामीले 2 हात चाहिँ जोडेर अनि यो बुढियाँवाला 2टा चाहिँ भित्र पारेर अनि त्यसपछि माथिबाट शिरबाट प्रथम, त्यसपछि दोस्रो निधारमा, तेस्रो घाँटीमा र चौथो चाहिँ छातीमा हृदयमा ल्याएर त्यसरी त्यो गरिसकेपछि प्रणाम गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले सकेर क्याङ्छा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जो चाहिँ शरीरलाई लम्पसार पारेर तपाईँले ढोक्नुहुन्छ। त्यो ढोक्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरले चाहिँ यो संसार सबै व्याप्त ढाकेको एउटा मात्रै होइन, आफ्नो शरीर चाहिँ कयौँ हजारौँ त्यसमा चाहिँ भएर परिणत भएर चाहिँ संसार सबै जति खाली छ त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ ढोकिरहेको त्यसरी चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्ने। र अझै तपाईँहरू अब जसले चाहिँ त्यो साधनले गर्दा त्यो भइहाल्यो। अब अझै तपाईँहरू कसैले महाअभिषेकहरू लिनुभएको छ भने आफू स्वयं चाहिँ अवलोकितेश्वरको रूपमा चाहिँ सम्झेर फेरि त्यसरी ढोक गर्दा झनै धेरै पुण्य हुन्छ। तर महाअभिषेकहरू लिएको छैन भने खालि आफूले चाहिँ आफ्नो शरीरले चाहिँ यो संसार सबै ओघटेर ढाकिरहेको र त्यसरी चाहिँ ढोक गरिरहेको सोच्ने। त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अनुसारको चाहिँ पुण्य एउटा मात्रै होइन, त्यस्तो जतिवटा चाहिँ ढाकेको छ जति छ त्यति नै धुलोको कणहरू जतिकै पुण्य बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जान्दैन, अब तपाईँहरूसँग यो पाठ घोकेको छैन, आफूलाई वाचन गर्न आउँदैन भने एउटा उपाय अर्को पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँले टेप रिकर्डर, हिजो त अब टेप रिकर्डर नहोला, अहिले यो पेन ड्राइभतिर कुनैमा हालेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो सूत्र चाहिँ वाचन गरेको जो सुन्दै अनि आफूले पनि त्यो कल्पनाहरू गर्दै त्यसरी चाहिँ ढोक्यो भने अनि एकदम चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै चाहिँ पापहरू चाहिँ शोधन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ तपाईँले गर्दाखेरि। जसरी लामा जोङखापा को यो के भन्छ उसमा चाहिँ जीवनीमा तपाईँले धेरै अध्ययन गर्ने भने त्यहाँ धेरै चाहिँ के छ भने विशेष गरी जोड चाहिँ उहाँले यो ढोक्ने र मण्डल चढाउने जो मण्डल अर्पण गर्ने छ त्यसमा धेरै जोड गर्नुभएको छ। र अरू ग्रन्थ अरू पनि होला हुन त, अब जस्तो अहिले पाप शोधन गर्नको लागि जस्तो वज्रस्वतको मन्त्रहरू वाचन गर्नेदेखि अरू पनि हुन्छ। तर विशेष गरी भट्टारक चोङखापाज्यूले चाहिँ जोड चाहिँ यो ढोक गर्ने र मण्डल चढाउने त्यसमा गर्नुभएको छ। र उहाँले पनि लामा भट्टारक चोङखापा गुरुले पनि उहाँले चाहिँ तुङसा वाचन जो पाप देशनाको सूत्र छ त्यो वाचन गर्दै ढोके बापत उहाँले त्यसरी चाहिँ लाखौँ ढोके बापत त्यसपछि उहाँलाई मार्ग र भूमि चाहिँ को सिद्धि प्राप्त भयो, त्यो ढोगेर नै प्राप्ति भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको त्यो जीवनीभित्र त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यो मण्डलहरू चढाउँदाखेरि उहाँसँग त्यस्तो कुनै अहिलेको जस्तो साधनहरू थिएन। त्यसले गरी उहाँ ढुङ्गामाथि त्यो ढुङ्गामाथि नै उहाँले चाहिँ मण्डल चढाउनुहुन्थ्यो। र त्यो ठाउँमा म पनि वास्तवमा जानु त खोजेको हो तर अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन। र कसैले त्यहाँ दर्शन पनि गरेछ। अब ढोक गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँ ढुङ्गामा त्यहाँ उहाँको हात र पहिला र घोडाको चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ डोमहरू बसिरहेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस्तै तपाईँको मण्डल चाहिँ चढाउने ढुङ्गाहरू पनि अझै पनि त्यहाँ छ भन्ने सुनेको छु। अरूले त दर्शन गरेछ तर मैले अहिले त्यो प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाएको छैन। र मैले एकपटक यो विषयमा जो भट्टारक चोङखापा गुरुज्यूले उहाँको जीवनीमा जो अरू पाप देशनाको कुराहरू नगरेर विशेष गरी ढोक यो के भन्छ विशेष गरी यो तुङसा जो चाहिँ तपाईँको पाप देशनाको सूत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर उहाँले भन्नुभएको छ। यो के कारणले होला, यसको कारण के हो भनेर मैले चाहिँ एकचोटि मेरो पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो धेमालो छुरुम्बुचे, उहाँलाई मैले एकचोटि सोधेको थिएँ। मैले एकचोटि पत्र मार्फत सोधेको थिएँ र उहाँले फेरि पत्र मार्फतै जवाब के दिनुभयो भन्दाखेरि अब तपाईँले यो राजाले आदेश दिएको जसै गरेर मलाई सोधिसक्नु भएको छ, अब मैले यसको जवाफ दिनै पर्यो भनेर उहाँले त्यसरी भन्नुभएको थियो मेरो पत्र त्यो पाएपछि। र त्यसपछि उहाँले त्यसमा के भन्नुभएको थियो भने उहाँले जवाफमा चाहिँ यो चाहिँ तुङसा जो के भन्छ पाप देशनाको सूत्र चाहिँ वाचन गर्दै तपाईँले चाहिँ ढोक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सदियौँ जन्मदेखि
अनगिन्ती जन्म तपाईको यो जन्म मात्रै हैन अनगिन्ती जन्मदेखि लिएर चाहिँ तपाईको गरेको अकुशल कर्महरू शोधन हुने त्यसको साथसाथमै 5 महापाप जो 5 महापाप चाहिँ साधारणतः शोधनै हुन सक्दैन जतिसुकै प्रयासित गरे पनि शोधन हुँदैन तर त्यो जुन एकचोटी राम्रोसँग तपाईले तुङसा चाहिँ एक पटक मात्रै राम्रो चित्तले तपाईको त्यसरी चाहिँ एकदम भित्रदेखि अब आफूले गरेको अकुशल कर्महरू अघि पूर्व चाहिँ हामीले गरेको सधैँ अनगिन्ती जन्मदेखि आफूले गरेको अकुशल कर्म चाहिँलाई एकदम प्रयासित गर्छु सम्झेर भित्रैबाट एउटा आफूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आत्मा घिलानी उत्पन्न गराएर अनि त्यसपछि म यसलाई चाहिँ भित्रैदेखि म शोधन गर्दैछु पाप देशना गर्दैछु सम्झेर राम्रोसँग त्यसरी चाहिँ वाचन गर्नुभयो एकपटक मात्रै वाचन गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा 5 महापाप पनि शोधन हुन्छ भनेर चाहिँ ध्यमलोचुरमुजीले मलाई भन्नुभएको थियो त्यो 5 के भन्छ पाप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो आमाको हत्या गरेको बाउको हत्या गरेको चाहिँ अर्हतको हत्या गरेको बुद्धको शरीरबाट रगत निकालेको सङ्घको विभाजन गरेको यस्तो खालको 5 वटा महापापहरू छ त्यो 5 वटा पाप पनि शोधन हुन्छ जुन कुरा अरू प्रायश्चितबाट शोधनै हुन सक्दैन यो पापहरू त्यसकारणले त्यस्तो पाप पनि शोधन हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ एकपटक मात्रै राम्रोसँग वाचन गर्यो भनेर भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई उहाँले त्यसरी भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ वाचन यो राम्रो आशय साथ त्यसको साथमा तपाईले त्यो चिसा पनि पढ्नुपर्छ जो चिसामा चाहिँ के वाछरा थमामे भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ भनेको मतलब अनगिन्ती जन्मदेखि गन्नै नसकिने यो ठ्याक्कै यो दिनदेखि हो भनेर भन्नै नसकिने त्यस्तो जन्मदेखि अहिलेसम्म मैले सञ्चय गरेको सबै पापहरू चाहिँ शोधन गर्छु भनेर तपाईले सोच्नुपर्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईले त्यसरी परिकल्पना गर्दै त्यसरी चाहिँ ढोक गर्दा तपाईको सबै चाहिँ पापहरू शोधन हुन्छ किन भन्दाखेरि अहिले तपाईको चाहिँ अब हामीले अकुशल कर्म धेरै सञ्चय गरेर त्यस्तो खालको महापापहरू सञ्चय गरेर तपाईँ हामी नर्गलोक दुर्गति लोकमा पतन हुन्छ जस्तो प्रेतालोक पशुलोक र नर्गलोकमा पनि एकदमै चाहिँ के भन्छ भय एकदम ठुलो नर्गमा चाहिँ नार्मे भन्छौँ त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको दुर्गति लोकमा हामी नर्गमा चाहिँ पतन हुन्छौँ त्यस्तो पतन भएको पनि त्यो वाचन गर्यो भने त्यसरी चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ त्यो पुराणीहरूको उद्धार गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले लामा चोङखापा जो भट्टारो गुरु चोङखापा गुरुको परम्परा अनुसार दैनिक चाहिँ त्यहाँ गुरु परम्परामा जति पनि उहाँको शिष्यहरू छ गुरुहरू जो अभ्यासकर्ता गर्ने शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँले दैनिक रूपमा 100 पटक ढोक गर्ने अथवा कसैले सक्यो भने 1000 कसैले 600 कसैले तर जस दिनमा सबैले चाहिँ त्यो गुरु परम्परा अनुसार त्यो लामा चङखापाको परम्परा भएको कारणले उहाँको चाहिँ साधक अभ्यासकर्ता शिष्यहरूले चाहिँ गुरुहरूले पनि त्यसरी दैनिक रूपमा कमसेकम पनि 100 पटक चाहिँ ढोक्ने त्यसरी चाहिँ गर्ने ढोकको परम्परा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो भट्टारक चङखापा गुरुको परम्परामा त्यस्तो खालको परम्पराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि यो चाहिँ एकदम अनुसरण गर्दै त्यसरी चाहिँ आफ्नो अनगिन्ती जन्मदेखि चाहिँ के भन्छ त्रिवेशको क्लेशबाट सञ्चय गरेको अकुशल कर्महरू शोधन गर्नको लागि चाहिँ यो नै एकदम सबैभन्दा राम्रो उपाय र चाँडो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बुद्धत्व मात्रै भने अघि भने जस्तो नाम घट्टा र गुरु चङखापाले जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ मार्ग र भूमि भन्छ सादालम भन्छ त्यसको चाहिँ सिद्धि प्राप्त भएको त्यो प्राप्त भएपछि बुद्ध भूमि प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सिद्धि पनि योबाट प्राप्त हुने भएको कारणले तपाईँ हामीले पनि यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अभ्यासको रूपमा लानुपर्छ नि 디 신의 야구열에 그래서 그래 타만 잡이지 편인데 신의 야구시 어레디 디 가서 왜 등에 인가도 많이 편지 다주 타만 구성수 된 건도 구성수 집에 갈라 반날 나가는데 또 주도가 네 그래서 뭐 진짜 도세 아니 그 교신이다 그러다 가서래 개된다 군자다 아니 저한테 무슨 그때 배자 숨 어딘도 저거 도체다 내가 하는 생각 이렇게 된 제가 그래서 좋아하는 집을 어두스 대체하다
이제 그래서는 저기 펜션에 와서 그 레러 맞지 뭐 생활도 체인지 펜션 자전거도 체인지 온도 도세 도세 대 벌 이신으로 보여야 돼 안도 저라 아티그리 가 빼면서 생활 메시브 가 좀 되게 손은 쉬어서야 자자다 장모의 수상부터야 평양 장모의 수상부터야 그래서 레제야 라바도 제가 치마남소 어디 제가 치마는 치마 찍마래 제가 치마는 치마 아니 다 잘했던다 참 빠빠 뭐다 그전에 수제부 수상부 나자매바 그래 이제 수상부 진 수상 코력 진님한테 가르쳐네 아니 코력 랑 여증 로증 여증은 랑 여증 로증 망보 제지당 아니 제가 처음에 그래 자다 돈만 망을 맞아 랑 로증 여보컬 아니 소송 호려 추림돼서 아니 추림 그래서 아니 스마트 펜 스마트 추림 아니 추림에나 그래서 시 그래서 시는 사시면나 시겠다비았다 자신 하다 시겠다비았다 아니 그래서 신동다 어떤데 다 신하도 자 영어로 사시면나 아니 사시면나 그래서 남들 생다 가인다 레 가인다 디지론자 어다데 가인다 수저로 되지 다 영어로 와 그래서 뭐를 나가도 고모를 나가다 가인다 디지영어로 와 대지 제스 수저로 다 지금 사실 지금 두진체 어떻게 된 거 말이야 사실은 되나 시간이 수리면나 아니 수리면나 그래 띵이진 신이 신이서 띵이진 어다 남다 저렇게 좀 말해 신이 또 저렇게 해야지 수림 가져 숨도에네 수림 남아다 봐 가져 숨도에 신이 또 저렇게 레라요 안에시네 다와 주고 다니나 야무죠 다와 주고 다 들어서 내가 줄 제도 가리 다 줄이야 벌써면은 신이 더 줄지 좀 말이 백하버려 싫어버려 나 이게 쇼론라 잡았지 또 그걸로 제도 소행부터 다 신이 사람이 다 야지 때 저서 누구도 사 로망고치네 진짜 제자지 저는 수수 검잡 kelunjiri 내 가지 검잡단 가지 신경에 이제 또 주름에는 또 어쩔지 영화에 주름에나 그래서 신이 또 어쩔지 정말 검 남다 이제 한동도 어쩔지 한동도 어쩔지 때마다
가서 지 란도다고 저 잡았더니 대출하네 통음도 가서 아니 동원 연구소는 또 동원 연구소는 또 제가 저라 palm 디 레전 영어 거에 둥한 주 레전 영어 사면 세워지거라 그래서 어제 전에 돈을 그런 도지네요 그 레전 둥한 주 레전 영어 사면 세워지는데 그 레전 영어 좀 전에 고된 토거라 재산들한테 어떤 것도 오도스에 재산 그거지 재산 주름디 빼 미집에 개심을 그래 재산디 어디 주름 되게 수상 고려 주름대 전부도 주름을 어디 주름 손에 비싸 그래 미집에 개심을 야 주라 अब यो अहिले हामीले जब दुई हात जोड्छौं त्यो दुई हात जोड्दा त्यसको पनि चाहिँ हामीले लाभ जान्यो भने अझै राम्रो हुन्छ त्यो बाटो फाइदा के हुन्छ भनेर जसरी हामी दुईटा हत्केला यसरी जोडेर जुन बुढा औँला भित्र राखेर जोड्छौं त्यो बेला अस्ति भने जस्तो विशेष गरी त्यसले दुईटा सत्यको कुरा गर्छ समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्यको पनि जनाउँछ र त्यस्तै अब त्यसमा चाहिँ तपाईले अब सुरुमा तपाईले जुन चाहिँ यसरी गरेर जब तपाईको अगाडि कुसुङ थुक्देन भनेको जुन बुद्धको प्रतिमा बुद्धको वचन अर्थात् कुनै किसिमको चैत्य त्यस्तो खालको बुद्धको चित्तको रूपमा प्रतीक भएको चैत्यहरू दर्शन गर्नुहुन्छ त्यो गर्ने बेला त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी ढोक्छौं र त्यो ढोक्दाखेरि एकदम चाहिँ तपाईले राम्रोसँग सोचेर त्यो सबै चाहिँ आफ्नो गुरुको प्रति चाहिँ निर्माण काया हो सम्झेर ढोक्यो भने अझै त्यसले धेरै लाभ हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाई अल्छी ढोक्दाखेरि त्यसरी सोच्दाखेरि अल्छी नगरिकन राम्रोसँग सोच्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्छी गरेर त्यसलाई राम्रोसँग सोच्दैनौं मनमा लिँदैनौं त्यसलाई खास गरेर वास्तवमा भने मनमा राम्रोसँग त्यसरी सोचेर त्यसरी लिनुपर्छ र त्यसले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ हामी ढोग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा सुरु पहिलो चाहिँ त्यसको फाइदा भनेको यो जन्मदेखि लिएर अनगिन्ती अर्को आउने बाँकी जन्महरुमा विशेष गरी चाहिँ आफू चाहिँ करोडौं जन्मसम्म एकदम राम्रो शरीरमा अनि निरोगी एकदम सम्पन्न एकदम चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएर जन्मिने हैन त्यसको फाइदा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो पनि करोडौं जन्मसम्म एक जन्म हैन अब आउने बाँकी जन्म करोडौंसम्म त्यसरी चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ शरीर भएको निरोगी एकदम सम्पन्न त्यस्तो खालको चाहिँ जन्म लिन्छ र दोस्रोमा चाहिँ त्यसलाई अनि तपाईको यो जन्ममा र यो बाँकी अनगिन्ती जन्महरुसम्ममा आफूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मित्रहरू धेरै प्राप्त हुने आफूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको सहयोगी मित्रहरू धेरै प्राप्त गर्ने र तेस्रोमा चाहिँ शील राम्रो पालना हुने तेस्रोमा चाहिँ शील राम्रो पालन किन भन्दा तपाईको शील चाहिँ के त भन्दाखेरि उदाहरणको लागि शील राम्रो पालना भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उदाहरणको लागि तपाईलाई राम्रो जमिनको आवश्यक पर्छ जस्तो एउटा कुनै पनि फल फल्नको लागि हामीले कुनै पनि अन्न उमार्नको लागि राम्रो भूमि चाहिन्छ त्यस्तै अब कुनै पनि चाहिँ हामीले निर्माणहरु जे पनि अब जस्तो हामीले चाहिँ हवाईजहाजको गिरानदेखि लिएर कुनै पनि यस्तो चाहिँ निर्माण स्थलहरु कुनै बनाउनु पर्यो भने राम्रो एउटा भूमिको आवश्यक पर्छ त्यस्तै अन्नहरु राम्रो उम्रिन पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ के भन्छ राम्रो माटो र भूमिको आवश्यकता पर्छ त्यसमाथि चाहिँ अनि अन्न बालीहरु राम्रो फस्टाउँछ त्यसरी आउँछ त्यस्तै नै के हो त भन्दाखेरि हामीले शील चाहिँ राम्रो पालना गर्यो भने शील राम्रो पालना गर्यो भने हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चित्त चाहिँ एकाग्रहित जो हामी के भन्छ तिङ्गिजिन भन्छ त्यो भनेको चित्त चाहिँ एकीकृत अहिले चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ के छ भने एकदम छरपष्ट भएर अनेक गइरहेको हुन्छ त्यो चित्त चाहिँ एकाग्रहित हुँदैन हाम्रो मन चाहिँ एकाग्रहित हुँदैन त्यसले मनलाई एकाग्रहित गर्न समत अर्थात् सिने भनेको समत हो समतको चाहिँ त्यो लाभ के भन्छ त्यो भूमिमा प्राप्त गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ शील चाहिँ पालना शील तपाईले पालना गरेन भने तपाईलाई चाहिँ त्यो के भन्छ चित्त चाहिँ तपाईको एकाग्रहित नहुने र समत चाहिँ ध्यान नहुने समताको ध्यान नहुने तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शील चाहिँ राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो शील पालना भएन भने तपाईलाई त्यो समत त्यो चित्त एकाग्रहित हुँदैन त्यसो भयो भने तपाईको समतको ध्यान नभयो भने तपाईले त्यसपछि
तपाईले केही पनि लाभ गर्नु त्यसकारणले तपाईले राम्रोसँग त्यस्तो खालको चाहिँ समताको ध्यान गर्नु त्यसरी चाहिँ शील पालना गरेपछि त्यो समतको ध्यान राम्रो हुन्छ त्यो भइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ त त्यसको चाहिँ लाभ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले वास्तवमा भने अब दृश्य मार्ग हामी थङ्ला भन्छौँ दृश्य मार्गमा छिटो पुग्ने त्यसपछि तपाईले सम्यक दृष्टि सम्पूर्ण यो संसारको सबै धर्मको स्वभाव नै शून्यता भएको चाहिँ बोध हुने हैन त्यस्तो तपाईको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ बोध हुन्छ सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ शून्यताको बोध हुनु सम्पूर्ण संसारका सबै धर्महरूको स्वरूप शून्य भएको बोध हुनु र के भन्छ दृश्य मार्गमा पुग्नु त्यस्तै गरेर तपाईको घोक्देन भनेर चाहिँ जुन अन्तिममा त्यो मार्ग निरोध छ त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाई पुग्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको फलहरू तपाई प्राप्त गर्दै अन्ततगत तपाईले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शील चाहिँ एकदम प्रमुख हो किन भन्दाखेरि शील पालना भएन भने अनि त्यसपछि कुनै पनि काम चाहिँ तपाईको अरु बुद्ध भूमिमा प्राप्त गर्ने कुनै पनि भूमिहरू तपाईले मार्ग र भूमिको चाहिँ प्राप्ति हुँदैन त्यसले गर्दा शीललाई चाहिँ विशेष जोड दिएर तपाईहरुले शील चाहिँ राम्रो पालना गर्नुपर्छ 뒤에 가서 숨어서 줄임이다. 수정, 호요, 주중대. 다 쉬어지들이 대발이. 저거 미즈를 캐쳐버려. 대발면은 떡을 들지도 말이야. चौथो चाहिँ आस्था हो त्यो आस्था तपाईलाई धर्मप्रति आस्था र श्रद्धा छैन भने तपाईलाई सिद्धि प्राप्ति हुँदैन 저는 아시안 칠리에서 좋아해. 아시안 칠리에서 빙자죠. 아시안 칠리에서. 그런 남지 로드라 지게들도 오늘 롱보도 야 바스 위에다 다가 영어와 아니 그런 게 세계 비슷하고 작가요 오늘 작가요 한테 비스코 자체 아니 그게 저자시 오늘 집에서 막 나오는 거래. 로드는 막 남자 받아. 그 같은 게 좀 아주 괜찮지래죠. 제 담당자 따바이면 담당을 아니면 저 그런 데서 내가 가게 가면 어디 그러고 그러. 민간 뭐지 뭐도 인데 가면 뭐라 내가 하고 이제 그래 진짜 잘 벌써 니부시 니부시라 제가 그 하고 얼마 제자한테 이런 거 다 걸어 그 깨지지 버려 가이나서 그 나는 인데 가면도 하고 그러 제가 이제 좀 뉴저지 가르스 그게 아사이 칠레사 어디 저거 그렇다 가방을 잡아서 아자 가방을 잡아서 소대 매비 짱고르다 소대 매비 짱고티 아니 가진 지네 그 로야 또 로스나 가진 강을 두어서 줄 트레킹 강을 두어서 소대 매비 짱고들자 가방을 잡아 그래도 로망 뭐 좀 버렸네 로망 뭐 좀 버렸다 대비 잡아 중간에도 공부 잡아 전제 다 잡아로 전주 다매 드레스 중간 막 먹어봐 네 수대매 장보 그래 그 수대매 장보 진짜 다 가서 다 손 사자 잡아요나 가져야는 라마치 단주 전쟁을 봐. 님을 딱 봐. 단주 전쟁을 봐. 잡아요나. 잡아 개점버리자. 잡아요나 가서 조선년도 그 젊은 가. 저놈 예적가
저는 저는 썩와 대바이나 산적권 저거 라마 대바 저거 대바인 거라 라마 대바는 저거 대바 대바인 거라 먼저 전에다 대바 가자 또뭐 줄었지 또뭐 줄었지 대바면은 또뭐 줄었지 야말이 로다 제하는 거래 이 대바요나 또뭐 줄었지 거래 또는 냠도 제중 강제장 대바 치중급의 뒤임에서 자원사회 또는 도나 그자만 무엇이나 말씀서 도나 냠도 제중 또바 제중 강제장 대바 치중급의 뒤임에서 대바 춘주에는 또바 춘주 대바 체문은 또바 뭐 어디요 대바 치중급의 뒤임에 문주주는 천대라마라 연된 삼지 쥐되미다위 담아등에 틀르자마자 자원사회부터 순서 빼면서 그런 양념같이 나는 냠도 제중 강제진 대바치중 거에 뒤임에 문주 중에 최대 전자라말라도 랑 병을로 문주 어저 도모 저 도모 문주 산적 거죠 어다 담지 좋아서 제 중사 문주 중에 전자라말라 연된 삼지 견디 미다위 이 랑문에 담아등에 tindu zemberze 담자들의 개매 타진 쇼스 오늘 이제 냠래 띠지 때문에 어디 제자들 대자들 랍는 거래 냠래 띠지 때문에 감네 냠래 간 주에 냠래 간데 저서 어디래 다른 그래서 너나 냠도 제주 강제장 대바 체중급의 주임에 모르는 천대나마라 연대성지 주님이다위 담바디니 틀을 점을 담자든다 개매 탈신 쇼 어디 그래서 어디 대봤을 때 그래서 어떤 생각 라마 질을 치다 중화 뭐는 많이 라라라스 라마의 질을 전부에나 질을 중요는 근데 랑라 파종을 라마로 랑을 라라스 랑 대바 전부에나 라마의 라마들 질을 전부 두고 그랬어 랑 대바 주제에다 라마들 제일 중요하더라고 말이지. 그래서 제가 선한 또 어쩔 때 알아. 그래서 대발라고 와서 매실 계시거든. जो ठाउँमा चाहिँ अघि भने जस्तो तपाईँको थेपा हो आस्था र श्रद्धा र आस्था छैन भने तपाईँको कुनै पनि हामीले गरेको सिद्धि प्राप्त हुँदैन हामीले जो गरेको कर्मको सिद्धि प्राप्त हुँदैन त्यसले गर्दा सिद्धि जुनै पनि हामीलाई सिद्धि चाहिँ मार्ग भूमिको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले गहिरो आस्थाको आवश्यक पर्दछ त्यसरी गहिरो आस्थाको साथ जे गरे पनि हामीलाई अनि हामी सम्पन्न हामी त्यसलाई चाहिँ चाँडो सिद्धि प्राप्त गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो नाताले उहाँको नाम ठिले भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ कहिलेकाहीँ त्यहाँ ट्रेकिङमा आउने भारी बोक्ने त्यस्तोहरूसँग पनि चाहिँ कुरा गरेर बस्नुहुन्थ्यो र त्यही गर्ने कुरामा अनि उहाँले मलाई पनि चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई एकदम थाहा हुन्थ्यो उहाँलाई म चाहिँ एकदम ज्ञान नभएको त्यस्तो खालको त्यस्तो जान्ने केही नभएको उहाँले त्यसरी बुझ्नुभएको थियो उहाँले थाहा थियो राम्रोसँग र पछि चाहिँ तपाईँले उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्थ्योखेरि उहाँले वास्तवमा कपनको लामाहरू चाहिँ के भन्छ तपाईँको यो आस्था छैन भने चाहिँ वास्तवमा आस्था छैन भने तपाईँको भाग्य नभएको मान्छे हो भनेर चाहिँ भन्ने पनि गर्दछ भाग्य नभएको मान्छे आस्था नहुनु भनेको भाग्य नहुनु मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कपनको लामाहरू चाहिँ
भाग्य नभएको चलाक मान्छे हो भने भन्नुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि यहाँ लामामा बस्यो अनि पछि धेरै बस्न नसकेपछि लामा छोडेर अनि माथि गएर ट्रेकिङमा चाहिँ काम गरेर त्यस्तो गरेर बस्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो जस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ आस्था चाहिँ जति घट्यो त्यसपछि हामीलाई धर्मप्रतिको श्रद्धा गुरुप्रतिको श्रद्धाहरू पनि घट्दै जान्छ र त्यसरी आस्था चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ आस्था छैन भने थेपा भन्छ जो आस्था चाहिँ छैन भने त्यसपछि हामीले जे गरे पनि तपाईको सिद्धि प्राप्त हुँदैन हैन आस्था छैन भने सिद्धि प्राप्त हुँदैन अझै सिद्धि प्राप्त मात्रै नभएर अझै मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुन्छ हामीमा मिथ्या तवलक भन्छ नि त्यो भनेको मिथ्या दृष्टि हो र त्यसरी चाहिँ मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सबै चाहिँ सिद्धि र चाहिँ तपाईको सबै मार्ग र भूमिको सिद्धि प्राप्त गर्न सम्यक सम्बुद्धिको ज्ञान प्राप्त गर्नलाई पनि अन्ततगत हामीलाई आस्थाकै गहिरो आस्थाको आवश्यकता पर्दछ त्यसकारणले गर्दाखेरि जसरी अब एउटा सिद्ध चाहिँ के भन्छ आफूलाई जे सिद्धि प्राप्ति भएको छ त्यो सबै पनि आस्थाबाट नै हो हैन त्यसकारणले त्यो सिद्धि र गुणले युक्त भएको गुरुप्रति म कहिले पनि अनास्था गर्ने छैन एकदम चाहिँ के भन्छ गहिरो आस्थाले म श्रद्धा गर्नेछु गुरुको सबै सिद्धि र अधिष्ठान प्राप्त गर्नको लागि निम्ति पनि म गहिरो आस्था र चाहिँ श्रद्धा गर्नेछु भनेर चाहिँ त्यसले भनेको छ जो आगममा र विशेष गरी गुरुको त्यो अधिष्ठान आफूलाई प्राप्त हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गुरुलाई भन्दा पनि उताकोलाई भन्दा पनि आफूलाई भर पर्ने कुरो किन भन्दाखेरि आफूलाई गहिरो आस्था छैन भने त्यसपछि तपाईलाई गुरुको अधिष्ठान जो चाहिँ हैन गुरुको चाहिँ त्यो छिन्ला भन्छ त्यो पाउँदैन त्यो भनेको अधिष्ठान हो त्यो प्राप्त हुँदैन त्यो गुरुबाट त्यो अधिष्ठान आफूलाई प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ श्रद्धा चाहिँ गुरुप्रति चाहिँ यस्तो गहिरो श्रद्धा हुनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ जति सक्दो के भन्छ जति गहिरो आस्था गुरुप्रति राख्छौँ अर्थात् धर्मप्रति राख्छौँ त्यति नै छिटो चाहिँ सिद्धि आफूलाई प्राप्त हुने धर्मप्रति जति गहिरो आस्था राख्छौँ त्यति छिटो सिद्ध प्राप्त हुने र गुरुप्रति जति गहिरो श्रद्धा आस्था गर्छौँ त्यति नै छिटो हामीलाई गुरुको अधिष्ठान प्राप्त हुने भएकोले हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आस्था भनेको चाहिँ एकदम यो महत्त्वपूर्ण हो यो आस्था नभइकन कुनै पनि सिद्धि प्राप्त हुँदैन अन्ततगत त बुद्ध त पनि हामीले प्राप्त गर्दैन त्यसकारणले आस्था चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण र आवश्यक यो चौथोमा चाहिँ पर्छ ढोक गर्दाखेरि बेना गेरोन 레베카마 로니스탄이 장제를 샤지슈로와 이내야 코란 힌두 기능들 대박 채어를 산제라 코란 샤지슈르디 로니스탄이 베타 되다가 산제 주머니바 어디 그 몰렌들이 저거래 그 상제게 상제신 이런 좀 상계스미 간사지들 잡지주거디는 그 상계스 마다자 상계스 마통하래 그 탐해봐 준신해지 버시 때자 어디 준신 버시 통하래 제가 그 대바마 저와 그 상계스 때제 중국에서 윤정근데 상계스 때지 대바마 제자니 상계스 만져버려 그 탐해봐 제버려 그 타마버지 제발 작도시다 신지 잡을 그래서나 이모찌디 부모찌디 나래야 소녀를 배도가라니 부모디 제 가서 루파랑 부도가 루잖아 아니 산제 부모디는 대 산제 참여서 지금 대 산제 그래서 롱된도가 제가 그다 그봐 항상데 부모님들 루바를 간 보는 산제에 쉬었다 단제에 그 산지그래서 그래서 산제 참여해서 저번에 콜렌데 딘데기에 손나빠도 내가 사진데 될때 어디 산제가 저거 가는지 보내면 자도 거기서 산제라 산제 군다 어다 무슨 수다지 삼제로 산제 가만히 주르거라 자 뭐지 어디 그 세네선데 그 산제라베 주시다 따가래 그 샵지슈야 론지단이 쉬라
아니 신진이 산제지 맞대지 타면 때지 타만 버지 통한테 작동시다 신서 어디 제제 거기 그런 힌두교들 던도 잡아잡지 버려 제가 그 돈이 되면 냐게 버리 냐를 딱가 뭐 냐게 버리 어디 제 시소도 제가 어디를 대바 산제가 틀 때에 있는 대바 때문에 또 어두스래 지시한송아 어디 나가지 버려 그러니까 가사지 산제에 와 대바인 거를 저 여러보다 판내서 저기 참을 판내서 랑기 배드장 판내서 어디 말해 가져야지 랑 파브는 저거 윤대시 윤대 군지 시주 진진제 수신 땜발 남게 자오르 레벨 통네 베바도마이 서로 저지르미지 그와쯤에 때말 지금 로저를 수령은 그래서 하면 지금 상마치로 또 대바로 참참참참참는지 아무리 너래 저 삼는 주제 एक पटक बुद्धको कालमा जो बुद्धको चाहिँ सहयोगी गेलोङ लेप्पे कर्म भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बुद्धको चाहिँ 22 वर्ष सेवा गर्नुभयो सहयोगी तर के थियो भन्दाखेरि उ चाहिँ बुद्धप्रति चाहिँ आस्था धेरै नभएको श्रद्धा पनि धेरै नभएको र बुद्धलाई जहिले पनि शङ्काको दृष्टिले हेरिराख्ने आफ्नो चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ त्यो के छ भन्दा बुद्ध त्यही सँगै छ तर पनि उसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको बुद्धको चाहिँ हरेक क्रियाकलापहरू हरेक चाहिँ सबै हेर्दाखेरि उसलाई चाहिँ बुद्धप्रति अनादर आस्था झन् घट्दै गएको त्यस्तो भएको थियो त्यो किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ एकपटक बुद्ध चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्षाटनमा पालिराख्नु भएको बेला एउटा के भन्छ एकजना महिलाले चाहिँ एक मुठी चामल बुद्धलाई चढाएको थियो अनि बुद्धले त्यसको चाहिँ भविष्यवाणी के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यसको पुण्यले जुन महिलाले बुद्धलाई एक मुठी चामल चढाएको पुण्यले चाहिँ पछि गएर यो महिलाले सङ्गे छेपा भने बुद्ध छेमे भन्नेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपरिमेय बुद्ध भन्नेमा तपाईँको जन्म लिन्छ तपाईँ त्यस्तो बुद्धको जन्म लिन्छ यो एक मुठी चामलको पुण्यले भनेपछि झन् त्यो सहयोगी त्यही थियो त्यो सहयोगीले त्यो सुनेपछि यो बुद्ध भनेको चाहिँ झुट रहेछ जब एउटा चाहिँ एक मुठी चामल चाहिँ दिँदैमा यत्रो पुण्य हुन्छ भनेर यो महिलालाई खालि एउटा के भन्छ एउटा त्यो गर्नको लागि चाहिँ खुसी पार्नको लागि यसले यस्तो भनेको हो यो फटाओ यो बुद्ध भनेर चाहिँ उसलाई झन् बुद्धप्रति अनास्था भएपछि अनि ऊ चाहिँ वास्तवमा भने बुद्धलाई भन्दा पनि उसको आफ्नो गुरुहरू जुन अब अहिले हिन्दू गुरुहरू थियो उसको चाहिँ गुरुहरू त्यस्तो गुरुमा बढी श्रद्धा गर्ने तर बुद्धप्रति चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आनन्द छ अनि पछि जब उसले त्यो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ महिलाको त्यो एक मुठी चामलको त्यो बुद्धले त्यस्तो खालको भविष्य गाडेको चाहिँ उसलाई त्यो विश्वास नलागेर उसलाई चाहिँ बुद्धप्रति चाहिँ एकदम अनास्था जागेर उसले त्यसपछि छोडेको थियो बुद्धको साथ पनि छोडेर त्यसपछि पछि ऊ चाहिँ अब के भन्छ बुद्ध के भन्छ ऊ चाहिँ मृत्यु भयो पछि मृत्यु भएपछि ऊ चाहिँ अब दुर्गतिमा जन्मेको थियो दुर्गति लोकमा जन्मेको थियो भन्नुको मतलब के छ भने बुद्ध शाक्यमुनि स्वयं त्यहाँ हुँदै पनि शाक्यमुनिको चाहिँ सेवा 22 वर्ष गरे पनि आखिरी उसले बुद्धको चाहिँ अधिष्ठान उसले प्राप्त गर्न सकेन किन भन्दाखेरि उसलाई आस्था थिएन उसलाई श्रद्धा थिएन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि त्यस्तै हो अहिले गुरुको पनि के छ भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ अब सबै गुरुको त्यो पुण्य सिद्धिहरू हामी जुन देख्छौँ बुद्धको गुणहरू बुद्धको ज्ञानहरू गुरुको ज्ञानहरू त्यो सबै आफूलाई प्राप्त हुन अधिष्ठान चाहिँ प्राप्ति हुनको लागि आफूले आस्था त्यही अनुसारको चाहिँ गर्नुपर्छ आफूलाई आस्था केही नगर्ने अनि अरूले त्यसरी प्रदान गरोस् भनेर बस्यो भने त्यो चाहिँ प्राप्त हुँदैन त्यस कारणले अरूबाट त्यो जे भए तापनि नभए तापनि मुख्य कुरो हामीले चाहिँ आफूबाट त्यस्तो खालको गहिरो श्रद्धाका साथ आस्था चाहिँ हुनुपर्छ त्यस्तो आस्था भयो भने अनि उताबाट पनि त्यो अनुसारको चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भन्छ अधिष्ठानहरू प्राप्त हुन्छ त्यसरी चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ भट्टारक चौखापाले जुन त्यो अहिले हिन्दी सिजुरमा छ त्योभित्र भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो पनि के भन्छ गुरुको ज्ञान सिद्धिहरू सबै चाहिँ अब त्यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यस्तो खालको समृद्धि सत्यमा देखेको जस्तो होइन त्यो परमार्थ सत्यमा त्यस्तो केही पनि होइन तर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले श्रद्धाका साथ त्यसरी चाहिँ एकदम चाहिँ श्रद्धा गरेर आस्था गऱ्यो भने त्यो गुरुमा भएको सबै ज्ञान
र गुरुको गुणहरू सबै राम्रो गुणहरू आफूलाई अधिष्ठानको रूपमा प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ 다 라마 상기스톤에 대바지요나 어제 가서 라메 까카레 나는데 라메 까카레 나는데 가서 베나 레가 라메가나 레가 깔라카보슈 저 베베집에 깔라카보슈 저 가서래 먼저 코크에다 마스나 kujigo sapuju kubinda kalabo dense be kalabo shuje nan be semde be kabo shuje be ta sanje rangla khasore je kana de semde be ha lebe kabo shuje ta drona be shuje be la kase ka de jesu dala la kalabo shuje be semde teacher shu yode 다 라메가 상기스톤에 대바지나 라메가 줄을 핑거를 가드베 디엠베가 줄을 가서래 디 가서래 가서래 다지 아무튼 어떤데 베삼베 가보슈 던 류어데 되고래 모두 다들 자신을 갈고 저기 위샤저로 되고래 이제 라마상에서 대바니까 배는 내가 저에 가서래 다야 가르레다 상주 담아서 가는 자대야 내가 똑바 쉬고 저기 남긴 자 내가 저기네 할래베다 시가고 미시비 이신으로 뭐지 녀만하는 생기가고 그 소소들을 저저 얼마가 체주지 라메가 주나 제단고 진리게 간데 작가라 가고 가는 내가야 지금 마우 슈지 간데지 있는데 미지면 semla까지 슈지었다 라마상에 좀 잡으려나 진리 배신으로 뭐지 녀만한 저기 그니상 배신으로 뭐지 녀만하지 미시부터지 가서래 리버체슈 다 아니 손 체슈 싸다 그다음에 이거로 왔네 다 산주 가원일 때 장모도 배인지 더라 어쩐지 나 저기 주등이 뭐지 그게 아메리카나 받아봤는데 라마상에서 라메가 줘야 저도 순소데 라메가 줘야 라메 투공 tamje duya to remedies de son delivery chata kandamanda da teba singdi teba yimide sunan cheba halebe sunan cheba mesebe sunan cheba je de 가는 그 상만 루트 그래 대발은 상만 루트 그래 산적가 와지 어다 대발면은 대발면 캐버이나 루트 말이 대발면 쉬라 아니 저대 쉬라 수소고요 주름 대 뽑아쳐다 쓰는가보더래 뽑아쳐다 할미제스 네 뽑아쳐다 뽑아 그래서 रे 뽑아도 대바 네 망물 봐. 매 심제 망물을 고려 제도 심제 망물 그래서 래 뽑아서 하면 이제 뽑아서 하는데 심제 망물 고려 제도 봐. 심제 망물이 된도 와서 뽑아도 대바. 어다 지세 뽑아줘다. 하면 이제 아니 저 정말에 이제 된다 상 내면 저 된다 저도 또 세면은 그래서 간데 잡에네 어다 상에 최게 됨 그래서 주대 간데 라고도 또 잖아 라고 참도 담도 잡에네 넘도 와서 그래서 가서래 그 아래 그 좀한테 배우는 또 잖아지 거기 그 잠들다가 띵나데 pen rangla jige jen yabar amjo thawe 근데 수zem이 더 다람서 되어야지 나 콜레 봐.
그 동안에도 전부 로바 징에 진리 타바 징에 로 징에 어다 진섬 어디에 기준 어디 진섬 아니 라바이도 사바죠 어디지 그런 남자 가족을 자체 배 자체 그쪽에 있는 재미가 자체 가다 나머지 어디도지 대랑 고아를 아주 그게 동안에도 전부 껴왔지는다 그지 뒤에서 어디 제가 그집지 어디도 제가 어디 보인다 아직 나도 달 가서 요즘에 제가 하다 밀게와 어떻게 요래 두 타면 잡던지 내가 또 보여줘야 주된 그래서 그도 있잖아 독서 나와도지 생에 산전안에 내 주된 제거를 저당이 산지가를 산주 저거다서 간 대어리니야 주된 제거에서 다 강투들지 다 따버려도 되게 좀 하자 강투도체 지금 어제다 제 변이지 되게 더고 알아 다 주된 벌주된 집어마다 간데 제베를 주된 그것도 간데 제베를 나고도 저거지 다 되죠 바바 아메 깔레 바바 아메다 나오고 깔레 이마께도 걸어 둥어 바바 뭐지 아마도 둥어시 뭐랑하다 거다 깨워서 뭐 있는 둥어 야마르마다 저게 기도 누가 빵도 나마 자기 버를 뜻하면서 자기 버를 뜻는 맞게도 누가 빵도 아마도 제가 어제 가서 밤에다 이제 다들 루이지베까지 소제베까지 가와제베 소제베까지 근데 소자차 뭐니말 소제다 뭐제베까지 가와제베 밤에 랑치도 랑이 되게도 랑이도 가와제베까지 근데 시제베까지 다 밤에 쉬어서 진짜 베베베 라마치 네 아프리카 아메리카 남들신라 프랑스 샌프란시스코 데 남들신라 사단도 지게산지 미데 데비 가만가 줄 녀서 다데 부 하셔도와 니고 스무스도 우도 데니까 범은이다 니고 우도 데니까 제를 시대점도 밤마다 시대 내가 늘 내가 왕아 녀서 나 땡이 상와서 하여튼 재산 내가 추지라 남았지 이제부터 재산 가서를 다 밤에 강에 깨우치는 걸 뜰는 게 채도 생기 되게 주더라는 소르르 소자다가 가지는 그 신세자 어디 다들 두 세배나 그것도 지도가 누구스 라바도지 라바야 또 그냥 두 세배나 편집을 탑자 아직 밤에 질린 잡았다 밤에 질린 하고송아 밤에 질린 밤에 이 집에 빼샤를 사가지고 어디가 아주 제 저형한테 질 밤에 질린 거는 잡아래 네 너도 그때 내가 싫어 밤 배는지 어디 밤에 질린 저 하고서 밤에 까를 주죠 저는 어디 까지 질린 잡았다 하고서 또 라보도지 차대 그래서 누구지 만다 누구지 이 배치당 개와서 배치당 까말라 번도 이제 밤을 주는 자거다 밤을 쌈에 탐대로 주는 자거든 저도 어두세 저한테 이제 어제 그저 누구지 누 라보도 젊은이 차 어두세 진짜 어두세 주는 자 만다면 배치당 주는 자거든 제가 그냥 아니까 좋아하다 저거 제가 자대자 팔랑도 해서 배배샤면 돼 가서 팔랑도 먼저한테 팔랑도 다지면 돼 파벨람 돈용고도 배 제발 유대 파벨람 더버리 파벨람 돼 도시 파벨람 더버리 제 파벨람 더 거기가 말이
खबर我昨晚3就好这过来昨晚3就好我都是都过去这个都是对呢昨晚3就好这个就过来하고 제가 편집 도 저리 제가 어두세 야 나真的想真的편집 어디지 뒤他집에 주 세우다 그래서 그럴 때 도 세우다 도도 주장을 도 세우다 뭐 최대 그럴 때도 세우다 뭐 이제부터 저래 진짜 갑자기 나와 있네 도 저다 뒤인지 시험샤 다시 어디서 야 뜻이 같이 나오대 너다 밤에 질는자 어디 만다니 met했어 만다니 해서 야 진짜 그치 다시 जसरी चाहिँ अब हामीले गुरुलाई चाहिँ जहिले पनि बुद्धकै रूपमा हेर्नुपर्छ चाहिँ गुरुबाट नै सबै बुद्धहरू भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुलाई नै बुद्धको रूपमा हेर्नुपर्छ र जब गुरुले अति गाह्रो कामहरू धेरै कठिन कामहरू कार्यहरू दिनुहुन्छ त्यो प्रदान गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मेरो गुरु बुद्धको चाहिँ बुद्ध गुरुले यस्तो खालको आदेश दिनुभएको छ मैले यसलाई चाहिँ एकदम गहिरो आस्थाका साथ म यसलाई एकदम आनन्द मनले कुनै दुःख कष्ट नमानिकन एकदम आनन्द मनले म यसलाई ग्रहण गर्छु र यसलाई म पालना गर्छु र यो मलाई पुरा गर्नेछु भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ आस्था गहिरो आस्थाले त्यस्तो आनन्द मनले चाहिँ त्यसरी लिनुपर्छ कि ताकि गुरुले मलाई यस्तो खालको गाह्रो काम दियो यस्तो चाहिँ दियो भनेर त्यसरी सोच्नु हुँदैन मुख्य गरी त्यो के त भन्दाखेरि त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो गहिरो आस्था चाहिँ अझै थप बढाउँदै लानको लागि त्यस्तो खालको चाहिँ आस्था चाहिँ पुण्य बढाउँदै लानको लागि त्यसले फाइदा गर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब वास्तवमा भने अहिले हामीले त्यस्तो खालको कामहरू अब अरू जस्तोकै होस् शौचालय सफा गर्नेदेखि लिएर अरू कुनै अलिकति आफूलाई मन नपर्ने त्यस्तो खालको कुनै पनि कामहरू भए पनि वास्तवमा त्यो के त भन्दाखेरि त्यो आफूलाई गर्नु त्यस्तो खालको अवसर पाउनु भनेको चाहिँ तपाईँले के सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो चिन्तामणि रत्न भेट्नु भन्दा पनि चाहिँ राम्रो किनभने चिन्तामणिले त तपाईलाई पुण्य आर्जन गर्दैन नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि चिन्तामणिले त बढी गरे भने आफूलाई एउटा भौतिक सुखसम्म देला तर क्षणिक सुखसम्म देला तर त्यस्तो परम सुख त त्यसले दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन यो पुण्यको काम जुन आस्थाको त्यसले कामले चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईलाई अन्तिम तपाईलाई परम सुख प्राप्त गर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो पुण्य सञ्चय गर्ने अवसर पाउने भएको कारणले त्यो चिन्तामणि रत्न भन्दा पनि चाहिँ उत्तम हैन त्यो भन्दा चाहिँ उत्तम काम लाग्ने उपयोगी हो त्यस्तो खालको गुरुको जुन त्यस्तो खालको चाहिँ आदेशहरू त्यसरी सोच्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ आस्था धेरै हुनु चाहिँ भनेको आस्था धेरै हुनु भनेको पुण्यवान व्यक्ति हुनु हो किनभने पुण्य नभए भने तपाईँ केही पनि हुँदैन तपाईँ जतिसुकै पढेर विद्वान भए पनि तपाईँको काम राम्रो हुनु तपाईँको जीवन सुखी हुनको लागि तपाईँलाई पुण्यको आवश्यकता पर्दछ पुण्य छैन भने तपाईँ त्यसपछि जति विद्वान भए पनि अथवा धेरै तपाईँ सम्पन्न व्यक्ति भयो भने तपाईँलाई सुख हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि आखिरी सबै राम्रो हुनको लागि पनि पुण्य नै चाहिन्छ त्यसैले आस्थावान एकदम गहिरो आस्थावान हुनु भनेको तपाईँ चाहिँ पुण्यवान व्यक्ति हुनु हो पुण्यवान व्यक्ति हुनु भनेको तपाईँले गरेको सबै काम सिद्धि चाँडो हुने हो त्यसरी भनेको चाँडो बुद्धता प्राप्त गर्ने हुनु हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ वास्तवमा भने यो हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्नु सक्ने त्यस्तो गुरु हैन त्यस्तो गुरु चाहिँ अब दर्शन भएको छ उहाँको जुन त्यो चाहिँ कुराहरू आदेशहरू पालना गरेर चाहिँ आफूले पनि पुण्य आर्जन गरेर आफू चाहिँ सिद्ध हुनेपट्टि लाग्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ सोच्नुपर्छ र त्यो सबै चाहिँ आफूलाई अरूले जस्तो अरू जोसुकै देखे पनि अब अहिले सबै प्राणीहरू हामी जसले आफूलाई मन नपर्ने आफूलाई हानि गर्ने मान्छेहरू देखे पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मलाई हानि गर्ने मान्छे होइन कि उसलाई चाहिँ ठिक्कै मलाई चाहिँ यस्तो खालको अवसर यो मलाई चाहिँ चिन्तामणि जस्तो उसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो अभ्यासहरू होइन शान्तिको अभ्यासहरूदेखि लिएर अरू गरेर चाहिँ म सिद्ध प्राप्त गर्ने त्यस्तो खालको पुण्य आर्जन गर्ने भएको अवसर दिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि ऊ पनि मेरो चाहिँ चिन्तामणि रत्न जस्तो हो भनेर चाहिँ त्यसरी सोच्नुपर्छ उता हेर्दाखेरि होइन त्यो आफूलाई हानि गर्ने नै मान्छे भयो भने त्यसरी सोच्नु सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ हामी साँच्चैकै चाहिँ अनि पुण्य प्राप्त हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब जतिखेर गुरुहरू चाहिँ अब के भन्छ सङ्घहरू लामा गुरुहरू जस्तो एउटा रातो लुगा लगाउने जोसुकै देखे पनि यसरी दुई हातले जोडेर जहिले पनि यसरी चाहिँ ढोक्नुपर्छ होइन निहुरेर शिर निहुरेर यसरी ढोक्नुपर्छ श्रद्धा गर्नुपर्छ आस्था गर्नुपर्छ त्यस्तै अब तपाईँको अहिले
चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ बुद्धको प्रतिमाहरू चाहिँ पुस्तकहरू पुस्तकहरू चैत्यहरू जे दर्शन गर्ने बित्तिकै तपाईले यसो शिर निउरेर दुई हातले चाहिँ हत्केला जोडेर चाहिँ यसरी दर्शन उँधो ढोगिहाल्नुपर्छ चाहिँ तपाईको श्रद्धा गरिहाल्नुपर्छ आस्था गरिहाल्नुपर्छ किन भन्दाखेरि मैले पनि अहिले जस्तो मेरो अहिले माथि शौचालय छ मेरो कोठाबाट यता शौचालयबाट मैले जहिले पनि म शौचालयमा बस्दाखेरि म तल त्यो झालबाट मेरो झालबाट बौद्धको चैत्यको दर्शन हुन्छ जहिले पनि म शौचालय गर्दै गरे पनि तर मेरो मनले चाहिँ म तल जहिले पनि बौद्धलाई म दुई हात जोडेर जहिले पनि दर्शन गरिरहेर एउटा म श्रद्धा गरिरहेको हुन्छु आस्था गरिरहेको हुन्छु किन भन्दाखेरि त्यो भनेको मैले आफ्नो त्यहाँबाट देखिने कुरालाई पनि सही सदुपयोग गरेर पुण्य आर्जन गर्ने अर्थात् आस्थालाई वृद्धि गर्ने मेरो उपाय हो त्यसले गर्दाखेरि मैले एकचोटि अब वास्तवमा भने हामीले त्यो बेला चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यो आस्था अझै त्यो माथि बढाउनको लागि हामीले कमसेकम यो बुद्धहरूलाई ढोक्दाखेरि के भन्दाखेरि गुरुलाई पनि ढोक्दाखेरि के भन्दाखेरि गुरुले हामी सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि उद्धार गर्नको लागि गुरुले जुन त्याग तपस्या जुन चाहिँ दुःखहरू सहनु भएको छ त्यसको कल्याणहरू हामीले सम्झिने अर्थात् त्यति मात्रै नभए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाले जुन आफ्नो अभिभावकले गरेको कष्टहरू आफूलाई हुर्काउनको लागि जन्मेपछि पाल्नको लागि जति कष्टहरू गरेका छ त्यो कष्टको कल्याणहरू मात्रै पनि सम्झे मात्रै पनि त्यसरी सम्झेर दुई हात मात्रै जोडे पनि हुन्छ त्यो पनि राम्रो हो कमसेकम अरू सोच्न नसके पनि जसरी अहिले आमा बुवाकै चाहिँ आफ्नो अभिभावकै चाहिँ दुःखको कुरा गर्ने हो भने म एकचोटि अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोको एउटा एयरपोर्टमा बसिरहेको बेला त्यहाँ मैले 5 मिनट जति त्यहाँ दुईजना मान्छे एउटा बच्चा दुई तीनजना बच्चा लिएर आमा बाउ त्यहाँ बसिरहेको थियो तर त्योलाई मैले निहालेर हेरिराखेँ 5 मिनट जति जब त्यो आमा बुवालाई त्यहाँ त्यो बच्चाले सानो बच्चाले त्यो यति कष्ट दिएको थियो त्यो 5 मिनटमा मैले त त्यो त हेर्नै सकिनँ मलाई त त्यो एकदम चाहिँ हेर्नै नसक्ने भयो किन भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ बाबुआमालाई त्यति कष्ट दिएर बच्चाहरूले त्यसरी हुर्काएको हुन्छ बाबुआमालाई त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो आमा बुवा अर्थात् अभिभावकको चाहिँ त्यस्तो खालको कल्याणलाई मात्रै पनि हामीले सम्झ्यो भने त्यसलाई सम्झेर मात्रै भने त्रिरत्नलाई यसो ढोग्यो भने हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो आमा बाउको ऋण तिर्ने भन्छ गुण तिर्ने भन्छ त्यो ऋण तिर्ने भनेको पैसा दिएर अरू अर्थ नगद जिन्सीहरू दिएर मात्रै गुण तिर्न सक्छ भन्ने छैन साँच्चीकै सही अर्थमा गुण तिर्ने भनेको चाहिँ बाबुआमाको त्यो जुन आफूलाई गरेको जुन चाहिँ कल्याण छ उहाँले गरेको जुन दुःख कष्ट छ त्यसलाई राम्ररी सम्झेर अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यो त्रिरत्न बुद्धलाई गुरुलाई यसरी वन्दना गर्दछु भनेर दुई हात ढोकेर ढोक्यो भने त्यो तपाईँले चाहिँ लाखौँ करोडौँ दिएको चाहिँ त्यो गरेको भन्दा पनि अझै तपाईँलाई चाहिँ बढी त्यो साँच्चीकै सही अर्थमा आफ्नो बुवा आमाको ऋण अर्थात् गुण तिरेकोमा चाहिँ त्यो हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि आमा बाउको गुण तिर्ने भन्दाखेरि खालि चाहिँ एउटा आर्थिक रूपले अर्थात् भौतिक रूपले मात्रै तिर्ने नसम्झेर त्यसरी पनि हामीले सही अर्थमा त्यसरी तिर्न सक्छौँ त्यसरी दुई हात जोडेर त्यस कारणले अन्ततगत हामीलाई यो फाक्लम भनेर जो अहिले चाहिँ यो के भन्छ आर्य मार्गमा चाहिँ हामी प्राप्त हुन्छ आर्य मार्ग हुँदै त्यसपछि अरहत हुँदै अन्ततः हामीलाई सम्यक सम्बोधिको चाहिँ भूमि प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको लाभहरू हामीलाई यो ढोगे बापत हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आस्था गरे बापत त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य हुन्छ त्यस कारणले आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहीँ चाहिँ समापन गरेँ र यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम बुझ्नुपर्छ कि तपाईँहरूले यो दुई हात जहाँ पनि तपाईँले कुनै गुरुको दर्शन गर्यो कुनै चैत्य कुनै बुद्धको प्रतिमा कुनै बुद्धको वचनको पुस्तकहरू लगायत अरू चाहिँ जोसुकै लामा गुरुहरू दर्शन भए पनि तपाईँले त्यसरी चाहिँ दुई हात जोडेर दर्शन गरिहाल्ने चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरू यो चाहिँ एकदम मनमा राख्नु होला मनमा ख्याल गर्नु होला ख्याल गर्ने मात्रै होइन त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गरेर दैनिक रूपले जहाँ पनि अबदेखि चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो दर्शन गर्ने बित्तिकै त्यसरी चाहिँ श्रद्धाका साथ आस्थाका साथ ढोक्ने काम गर्नु होला यो अहिले जुन मैले यो लाभहरू पुण्यको लाभ यो ढोक गरेको लाभको विषयमा भनिरहेको छु यो सबै कन्जुर जुन बुद्ध वचनको सूत्रभित्र भनेको छ यो कुराहरू चाहिँ 대마운 단투는 교회자와 랑에서베 교회자와 신의 삼직 두순서베 교회자 삼직 두서 교회자와 교회자 받았다면 이모다 때네
파다tam지 가지니 파다tam지 산제주 그만 덤네 파딱tam지 선전 탐지 파딱tam지 산제주 그만라 파딱tam지 랑지부 다도 그것도 용쇼스 आफू तिनै कालमा भूतकाल वर्तमानकाल भविष्यकाल तिनै कालमा आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू सम्पूर्ण बुद्धहरूले सञ्चय गरेको पुण्य केवल चाहिँ केवल नामरूपी संज्ञारूपी पुण्य चाहिँ केवल चाहिँ सम्पूर्ण बुद्ध भूमि जुन केवल संज्ञारूपी बुद्ध भूमि देखि लिएर यो केवल म पनि केवल म भन्ने नामरूपी संज्ञा म चाहिँ त्यो केवल संज्ञारूपी बुद्ध भूमिमा चाँडो चाहिँ पुगेर केवल संज्ञारूपी सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ उद्धार गर्नेछु भनेर जमन बाबा चित्त चिम्बातो कुन्दो सम्बोधि यन्ति अदा कुञ्जी चेतन तालो चेके वातदा तंजे सुदन सेबे जावा तंजे जुंगवा कना सुदन ताय केवे तावा दिगे संबोधि जिरातो ngowara जिते कंदे बेंदे मालावा कला जुए संबे तंजे के तो जो लोंडो जो